Kastoy man ti kunani kabsat erning. Dir man ang biyanang, imbakbakat kanin laklakay mi kanibakat ko tinagababang iti balay tawan bukod mi apagtaangan. Manipod nagdanna kami ti asawak, aging ganadan kami ti anak, kan aging ganak ti asawan dagiti anak mi, agab-abang kami latta. Banag apaglidlidayan mi tadi kamot lamaadaanan iti bukod mi abalay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Ay tamot a landlady, singir a singir. Kunamot lan itarayan mo ti abang di ti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Uray ko ba no napintas ti balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, taadda na laka apagabangan dito. Uray kastoy laang day to'y abalay, nalakamot ti abang. Natibkerkit di aday to'y abalay. Tababasit pa ila dagiti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in kangarod alaanan ti belt bag ka, ta alam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot amaadaan ta iti bukod ta abalay. Ay na, di mon arapaapon na tabakay, ta saan ta mo tabak nang? Manumot lat matmat gadan ta iti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat inggana. Ay kitawan mabalinta awan mat kwartata. Sana balay, adan babalay dagiti duwang anak ta. Wan matkit di Uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta. Ay ayabanda tamakit di nga agnaeden ije babalay da. Nga mabainak mo't kadagiti manugang ta. Jak mo't lakayat. Ta saan ta makagunay anay mbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan tamot abayadan ti abang ta ditaw. Pare Erling, papanam. Ay, naggapo aki jay talipapaparay. Nay, sa bali man talugan mon pari patay. Agsusukat mo tilugan maun. Umay ka lumuganan, tay tulod ka rin palayaw. Alaman nga ron paray. Sa bali man matilugan maun. Na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panag-ahintay mitilutay. Ano man siguro tinilako mo na niya. Medyo pare. Ang mga ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpalako na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayar paray. Agbiro kay ti bayer. Tanda porsyentom no kwa. Ay, nada mabiro kak paray. Kumusta kayon dito nanang, tatang? Mayat lata anak kaw. Nakaumay ka mo, tanak ko. Ayan di asawam ngay, saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na nanang. Agdardaras ngamin. Indagas nakla dito awan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangpot ko amasidaken groceries. Apag isaw, di kam nakapalingkay anak kaw. Daytan ti sidan tayo no madamdama. Kas kay lapimpiman dito Umay kay agnaad ngaminan ijay balay. Ay nasanay. Ta inayaw ta ayaban niyaw no kayat na. Tanusyak, manjak. Dituya kaon. Manjak mo't Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito Kan nairwam kami dito Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito yun tinagbalayan mi. Ngam kayat mi kumamot nga agnaid kayo iti napintas mo't basit apag naidan Di na kami pakadanagan dito yan akaw. Ayos kami laang iti inayo dito naragsak kami dito anak ko. Ay na, uray siyak manang Nilda.
Kanayon kumot nga ayabandanan ng kantatang iji balay. Ta ijayan ti pag naadandang ngam di damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Un nga ta ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Numabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na. Un nga rod, Aywan, kumustan kay apa-aplayan para abroad manang? Naipagnak amin ng apapeles ko, urayek la ti awag ti agency kanya. Ne, manang numaka-abroad ka ala anak to Kaya't kumutag abroad. Wen, di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggad ijabal lasiw taaw. Saan na masapol bakit? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pa nga asim tapalubusan nak. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tumutla ang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukal tanto nagfurgud akon. Alan, palubusan na kung lakay. Nala, sikat ni makamoro da. Basta agan anad ka akan hayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray. Adan bukod mo abalay. Ay, inot anay patakder ko ti balay ko, pare. Nabayag mo't santo nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Sikamot, kadno di abroad lagi jayan anak mo. Sikakit di ati makapaapal. Taad anak mo amang tulong ka na kayo. Ay na, saan kami amang namnama ka iti anak may? Ta adan bukod da pamilya. Mang tindalay ti saggabasit nga allowance mi Angam ti pamilya da, ti pangpangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sa bagay mo't kadya. Isuro nakmamayot nga agahintay kasken ka paray. Iso nga rod ako na ngagsapol kay ti bayer, tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Ti problema nga rod katawan mo't amo kabayar. Ada pa'y dua a house and latalakok. Nalakon jay maysa. Ada pa'y dua ngay palpalako na kanyak. Sige. Ta tumulong ak nagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsyentok mo ta. Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya? Si Kaki Dimot. Pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pagload ko. Day tantulak house in latan. Ay ka silent millionaire kan samad ka now. Palso day tadamag. Luadam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasano nga aglako ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakaw mo. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No, adam mo mabayar, ibagam kanya kalya. Adamad porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adamaw. Ahente ka magaya man parirneng. Makiaahinti aklang, Maray. Sige, labasan kan. Tadapay papanak. Papanam ngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay kan ni pari-patay, iti ayan tilako na house and lot. Mapan bikitain, kan picturean may. Tapno adamat may pakitak, kasjay nga agdamag. Kat di na kun umay tulungan ije palingking aglakaw. Sika pay laeng taglakaw, tanay, bisi akpay.
Ipamaysak man ti agbiro kiti bayar. Barang bumaknangak may. Narigat samot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayer. Nalaka, no ipamaysam. Agbiro kakit di mo't abakay. Agdamag-damag ka kadag iti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa. Apay ngayon, alaklaka dahito ahawsan lat. Kat daktakil mat ngam di imun akinita taparay. Bas-basit dahi di ngam nangingina. Wan tanapintas ti lokasyon na. Saan amalaylayos? No kasta, malaylayos dahito abalay. Wan, ngam tagtagare. Di mo ibagbagay ti bayer amalaylayos na ito'y. Saan nalaka na ito'y tawan mayat na manggatang. Nalaing mat ngamin dagiti bayer no kwa. Agda-magda ka nagiti tattao wano karuba tila ko abalay. Damaganda no malaylayos wano saan. Ay, sayang dahito'y malaylayos gayam. Wan, kas makita man, awan babalay dito'y manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y pare. Nailawaan sala na ipatakder na ito'y. Ta di na mo amalay layos dito'y. Sayang nga rod Ang magasam man, nalaka ti presyo na. Wan tay barbargindan. Nabayagan nalako na ito'y. Awan manggat gatang pare. Dahito ilang ti pimaot na ipalpalako na kanyak. Kaya, Dagitila sana makamo amalay layos dito'y ti makagatang. Basta awan mang ibagbaga. ewan Ang amnungay agdamag da ka iti karuba ditaw. Ket awan mabalin ano agdamagda. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laeng. Ay ket, problema na matdaytan Di napatag, ada porsyento ta pare. Ay, sa bagay mat ka di aparay. Anyat plano manang, agrenew ka kadi pa iti kontratam diti abroad? Wan roda, oray may sapay a kontrata. Sa akto agawi dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastamot ti planok manang. Pagururnungan. Wan nga rod. Kurang pa iti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, roda. Ay, wan nga rod Karaman da nanang kentatang idirason no ape ang nagabrodak. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigiak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawa takkan kwa na iti para kadananang kentatang. Wan may mayat mo't laeng no bukod ta apagbannugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta agtinulong ta. Pag nayunan tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wan manang. Hello, Nilda. Kumusta kayo? Naimbag man, ta nakaawag ka anak ka. Nasaya at matlata atatang. Di kampay makaawid. Mama minsan to ti panagawid mi. Inton ag for good kaming kiniroda. Ay, katuan anak ka. Aywan, di mo't ada kumpare yung ahente iti house and lot. Nasa ungamin ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak ka. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot. Amangan no adala ko tay kumpare yung. Ay, ada. Ibagaktukan ko na. Ala nga rod, napipya siguro no jay kumpare yung, tasig sigurado. Tay kano nalakalaang tay kabailan ti budget ti gayom ko. Wait, saan unay anangin na dila ko ti kumparay? Basta kitain nyo tay mayat atatang. Takababain mo't ijay gayom ko ngagpapabirok. Wait, sige, ta kasaritak to di kumparay kanak ka. Ay, sayang.
Nalako mo tay may sa a house and lot, pare. Aya, anyat na bating ay paray. Jay malaylayos, pare. Aya, Isun aday jay ti ilakol ta. Basta di tay bagbaga a malaylayos. ay sa bagay. Gayem mo't ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw. Saan datamot ngam amaw. Kan damat di abroad. Di namat makita no bilang laang. Uy, isa di mo ibagbaga pare tapno makakwartata. Ay na, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Asigay, taurayak man ang tiawag jay anak kaw. Ibagak nga dapat may sa house and lot. Agbiro kayo iti sabali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayem ti anak ta. Ay nasaanay, narigat ang sapol iti may lakaw. Ilakaw mi pa hindi nabatay, tayo supay ti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya. Gayem pa'y mo't nga rod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan. Kasla pa nagsaur mo't laeng ti kasta. Tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga ron na makalako ka no ibagam amalaylayos. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalagda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay. Kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos dahil no awan to daw. Sa laag layos mo no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, numailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Narigat tiyag sapol ko naklangarudan. Naijaya, intila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda. Imbagam tinagsaritaan ta. Wen manang. Kat, imanugot. Wen manang. Iso ka nun ti makaamo iti amin. Sige nga, Rod. Basta bilinam nga awan pangibagbagaan na. Pagparangan tayo lat na agayem ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa danaan ng kantatang. Wen nga rod. Imbagak day taken ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ningamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumot nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Wen manang. Maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel ka. Wen nga rod. Ay na, matungpalan tinabayagan ngay nararapaap ta manang. Wen ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipagamang kita iti balay kan lo ti alako yu tatang. Adayo kano ngamin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lotay. Apay masapula kita Wana, ta binilin dakket nga rod tatang. Saan na masapol? Ipakita mlatan ti ladawan. Ada kanyak ti ladawan. May mayat no makita kiti personal tatang. Anya? Sige. Mapantay nga rod. Ta awagak ni kumparay. Adda nagdamagak akaruba ti lako abalay kan lotay tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da kanong ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinang ibaga tatang? Talo da akaruba. Basta di mo ibagbaga, tapno makalako tayo baraw. Ay saan Kababain ijigayem ni ipagnilda tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kaasi mo. Agsapol tayo langan iti sabalay. Alya! Kontrabida may dadya manugang mau. Law-lawan kaun ang nangikuyog kan kuha na itayan tilako abalay. Imbaga nakit din kaninilda malaylayos na dyan. Imbabawi dalakit nga roday. Husto laeng ti inarami jay manugang ta. Maditimang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbis na makakwarta na tao, awanay.
Sayang. Hindi ka man agbalin ang managing bubukod lakay. Saan ang nasaya at tikasta? Di ka agsasaor para laeng itibukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay, di na tamad pau-pau ita dan nagitanak ta. Manuabulan ag. Adda siguro nang usaranda iti kwartada ah. Saan abale, taumadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgudan. Apay lang amin nga agabrod na kat adamat trabaho na kita asawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubwat ka lakay. Taintay sabten daroda ken nilda ije airport. Dagasen data kano je manugang ta. Ha? Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem. Ing agdigusen ta sumarunuak. Ay, hey, sumangpitan na kita anak ta. Hey, alang araw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan tayo. Apaya si Marding tayo dito ay. Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ko. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan di ta abalay. Akim balay dito ay ah. Balay ti gayem mi tatang. Alang araw talay, mariknak mo ten tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga ruden ah. Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si Degan ti lugar tayo dito eh. Oh, adto iti tulbak nanang, tatang. Da kayon timang lukat iti ridaw. Ah. Day, apay ada kami ngay. Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang. Tatang. Ha? Ha? Balay mi nga, ibagbagayo mag. Di kayo man mangrabak. Wen tatang, balayo kininanang daytoy. Katamtaman lang ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kanimanang nilda, nanang. Dahil titimay sa arason no ape ang nag-abroad kami. Sorpresa mi dahito'y kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Nagpulos ni nama na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti daytoy aparabor mo kada kami, Apo. Maala, lukatan yun tapno makita yung iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapatsin bakit? Andan balay ta, nagpintas pa ay. Uray siyak nga rudla kay. Kasla marigata nakpay kat amakaturog. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsaya at pa nagpuspuso na kita anak ta bakit? Nagsasaya at dang anak. Wan nga road. Ay, naimbaglakit din ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Kun kunadalagayam agayam dati bayer. Ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Well nga raw. Ay na. Naimbaglakit din ta saan da nagatang na jabalay. Wan sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa ka pa'y idin. Datakuman ti malayos no kaskasano. Wan nga raw Naimbaglakit din ta nalaing jay manugang ta ng kilates iti da jabalay. Wan iso nga agyaman ta ijay manugang talakay. Why? Kit madigaya matalaga tagkuskusay. Dandanita na ilaw anayin bakit. Nalaos ti kinaragsak mi ti asawak ta natungpal tinabayagan at tinartari gagayan mi.
Di mi pulos ni namnama ti kasjay ngay narami dagiti anak mi. Isa pagyamyamanan mi launay iti Diyos, tanadan kami tinasaya at nga anak. Alakastan, tugayem mo, Erning. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastoy man ti kunani Kabsat Celia, dear manang biyanang, agpada kami na senior citizen iti asawa kat panagpasada ti pagsapulan nila kay ko. Naluknang ti panagpuspuso ti asawa tauray awan makukwartana no adda umutang, wano dumawat iti kwarta kankwana, ikan na adagos. Nga uray awanan mabati, ayos laeng kankwana. Nga isumat ti kanayon apagungungtak. Rugyak man nga ruod ti agsalaysay. Anyat insangpet mo ama si Dadu, Meng. Daytoy, priskaw at tilapia. Kakamkamil ka naw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito adagita. Wala, makamukan na niya't pamayam amang ilutaw. Dua adadakkel a piraso na ita. Sagay sata. Nagdakkel lang ngay, kabailan tanga-tanga ibusan. Ay, kaluban tanto, ano di ta maibaws? Ay, ipaksiw ko lang ang ti Dadu malakay. Ala, makamu ka bakay. Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw. Taag di gusakpay man tanay. Agatling, etak ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga orasyo, Uncle Doming. Nay, kanyat sang-sangitam ngay may dito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pakpakasi kada kayo. Pautangan dak kumay ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itama lang. Ha? Nay talaang, ti pagsang-sangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot ngamin dagiti anak ko no awan maidasar si daan da, Uncle. Iso pautangan dakman. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sa apay na i-market kung tayo napasadaak. Awan kwarta kaon ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangain sangput kao. Ala mo, di may sabukal. Sagay sa tayaw. Uray ta dadakal. Ah, andaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tayo may sabukol at tilapia lakay. Intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulay, taintad ko ka ni Brenda ak anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, so adi mo nakita. Masyanak, tagsangsangit ngagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso nga intad ka, unjay may sa tilapia. Anya ka matun. Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta, tay paksiw ko kumadya maysa. Madi, tagim imot bakit. Sana nasaya at tikasta. No adda-agdawat, ikam. Taad adun to pay agrasya, ti dumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal ada dumawat kan ka, iktad mo maadagosan. Agruam nagitatatao. Di da nga mi nagtrabaho, tap na maadanday ti kwarta. Babasit nga ron, may't nagitanak na. Di ka lang maasyan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Day ta nga rod kahit. Amo da narigat ti panagbiag ngam anak da pay lang amin nga anak. Ala, agluto kakit din. Di ka nang sumanaaw silya. Maday, ti agim imot ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga road ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadi madanagan. Na napanak nagugot itinatang di taparaangan. Retoy, luto maun. Ugot ti kamutay. Na, apay ngay inugutam. Kapag bagbagasak dagi jay akamuti. Ay na, agbagas dan tulat na kadi.
may mayat matlaeng no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kan to ngamin ngagpadawat. Agimbabak nang kan sa ngamin. Ah, Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin nagundaway ka mangtad ka. Panunutam kumama nga muna ti bagim no da si daam mo awan. ay na, mangrugi ka manin bakit? Baybayam ka di day chayan. Nagimas tupay to'y ugot ti kamu ti asidaan. Ala, igisam daytan, wano ilambong mau. Ta isaw-saw tay ti bugoong nga dasili kan kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumakasakpay, Marisilya. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglaba. Naglakaak nga minon amabannog. Ay siya kun amare. Ha, kabaulampay ay amaray. Kawan napigsaak pa'y mo. Sa bagay, nakutong ka ngamin. Siyak ngamin ka nalukmugak. Iso ang nalakaak amabannog. Alaman nga rod maray tani. Naurnungan timurang mi kinila ka iko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan aramido maray. Ala, mangan ka iti adaw, Marisilya, tapno lumukmag ka. Ken amok anabannog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, marinelay. Wuna, di uray ibusem amin no kabailam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay. Adda adobo a karne. Tinola. Bulalo kan igadaw. Ay na, day tala tiragsak min nga agasawa, mare. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaima sa kanayon ti sidsidaan niyo, mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan At damot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami itinaima sa sidaan kaawa maururnong mi. Takasanaw, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi no kadagituyen a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami, saan mi nga ugali ti agpadawat. Ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa. Takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigrigatan tayo mo't ti kwarta, saan tayo mo't apidpidutan. Ay, wen nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam mo latat dengdenggen na. Agi padawa lat tanukwa. Naimbag pa'y ka da marinele kan nila kay natanagimas si sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon aya bakit? Nakita nga rod ti karga di rep da marinele. Napunoy ti karne, kan agduduma taraon. Adda salad, spaghetti, adda pa'y soft drink. Saan da ngamin ngagraraman? Agraraman manen nga. Saan da ngagraraman na kundi padawat iti pada da tao Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno da igatang da itinaima sa kananda. Mala, di ka nagmuryot bakit? Adda sangpet ko alitson manok. Agsidatamot iti karni amok umakan itinatag. Ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasid sida. Ala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga Naimas ba na ito alitson? Ginatang ko ije ilay. Anda barbarong aglaklako iti litson ijay. Nay, anda tao. Ala, ituloy mo ti mangan tay naklukatan ti ridaw, bakit? Nay, anya tala ka Robert, chinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon. Sa payado pailat medyas kan chinilas bay. Alan tata, oray dwala medyas kan dua chinilas.
Sagay sa kayo kanina na Silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakawan may. Di kam pa'y ngamin nangal daw, tata. Anya, maluman, di kay pa'y nangal daw. Kat na, Pang maluman, saan pa'y nga ro, tata? Kitaan nyo mato'y kadwak nga anak ko, anay. Imun unag dagiti matmatadan, ta mabisbisinda. apay jay inadangay. Apay adi na bantayan dagiti anak siyaw. Ay na, ita kami lang makaraman iti kastoy, tata. Mala, ikami ti sidain dagiti anak mao tunay. Madlawa na bisinan na iti kastaunay. Ano pa iti inapoy ditaw. Muon, tata. Agyaman kami. Nay, timagder kayo mo na. Nalpas kayo na nangan. Nabsuga kaon. Nakamisot samot ni Nana Silya, tata. Ay, gagangay na. Kasjay na talaga. No nabsugain, nakamisuotain. Ha? Aya. Jakpay la nagudgud wa tinangan ngem awanen ti masida. Impay busmon. Kunak man no ko naman nabsug ka. Ha? Kun kunaklaang mata, tamasurunak. Imbes nga enjoyan ta kumamatag siday tinaimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, mate. Amok ti sitwasyon ti panagbiag dagiti pamilya. Masakay dagiti dadakkel da. Kat iso ti may sa paggasgastusan da. Jak amukang ka. Basta masurunak. Kasuron ko tar aramidem. Saan ka matabak nang? Ngam ape akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapol abak nang kaya sa katumulong. No adalakat may tulong mo, alay tumulong ka. Balinsuwag ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay oh. Natangman, tanay. No jak agmula, awan si daan min nga gasawa. Tadi ka ngamin makagatangan iti naima sa si daan min. Nasaya at man tamapanunot yu ti agmula iti nateng auntie. Una, tanaimbag lang nga da maigisama sida. Dakasanaw, utangan yung ngamin na angkal yaw ka mo yung maasan kami abaknang. Ha? No jak agmula, awanan. Agdildil kami idasin. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tanga. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusen ti abas tumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairwam kami. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruwam ti bagimin. May maya mula no agdanom kayo nana. Wen, umininom kami maalat ta iti danom. Saan amaawan dayta? Ngemas at ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Aniya? Inakman gumatang iti karnit baka. Tapag sidagman ni bakat iti bulalaw. Tapno saan nga murmuryaw. Ay, dumay! Kanakan! Ay, nagpalengke ka magayam! Nay, anti salayng. Da kayong matgayam. Apay nagaponyaw. Ay, napanak iti balay dagarda kasinsyem mo. Tinak ko madumawat iti kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang nakanon iti agas da nga agasawa tagsakida. Anya? Akit agawit kayaw. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumaraken ton rabe. Ado nga minta gagasakat. Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may nawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti katangan nyo aya antay. Dahito man na
Dahito ti resita ti agas ko, kita mo na. Ala, umay kayo nga rod, tayong gatangan ti agas yaw. Siyak ti mang bayan. Ha! Agpaisaw, dumang! Ay na! Agyaman na nga ron no kasta. Nagsingpat ka talaga, kanakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan yaw. Anyatin sangpat mama si Dadumeng. Basit adilata ti sardinas. Sagpawan tan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros itakaado ti tao itangal daw. Kwa, nasyanak ni ikit ko asaling. Tawan paggatang na iti agas na. Isungay gatang akit agas na. Ay, day taman ti kunkunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti saling. No saan asyak akaanakan na. Ta masakit kit nga ro jay anak na akasinsin ka. Kan inggatanga kiti may sa piraso abangaw sa asidaan na ta kaasimart. Inggatangam ti sabalay ngam data awan ginatang mau. Kat day taman day sardinas. Masidamot day ta. Jak amukang ka. Talaga kay di kag pampanunot. Di mo amo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan pa nagpalastog, Maray? Ngamwun. Saan kami ngamin ama nagpautang? Imbes nga ipautang may, igatang milangan itinaimas asidaan may. Kanidulin mi iti bangko. Imbag kayo, pay. Kun nagagat ngamin nila kay mau. Adaw ti pagsapulan na. Nadiskarte nga asawa. Aywan daytang arod tinangayatakan ko na, Maray. Nadiskarte talaga. Iso anak urnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita, kat dagiti agkakaimas akan kanan may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan yaw. Saan la alitsyon Bulalo, adobo, tinuno, sisig, ganda dumapay. Ay, naimbag kayo, pay. Kanayon amalanitan ti bito kayaw. Angamda kami ngay, ha? Pasig aro o ti kargat may. Makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may nunatang ti sidaan may, Maray. Agsakit, karnilaang ti kayat ti tiyan may. Nay, sino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka nun ni Nana Nelly, Robert. Ha? Apay ka now? Naan ano? Naatake ka numan. Anya? Ay saus. Naglukmagmat nga minunay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at tabati sidsidaan da. Sada pa'y lagid danan iti soft drinks. Papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga urayan ka. Mangantan, nakatuno akong iti tarong ken parya asidaan ta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Marinelay? Ita, si Maruno ni Marinelay. Intaray damutin ni ospital. Nagatakin sa kanumo laang. Anya? Apayon ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasi damot Kumusta kan, Marinelay? Kastoy agkakapsot lat Maray. Apay anyat na pasamakan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso nalaang taado tinaduktalan da sakit ko, Maray. Anya? Nilakay ko ti grabe ti panakatake na. Tabedridenen saanen ang makabangon. Kenkas kanyak, adumot la ti timpuar asakit na. Anya? Ala, apay ngay. Ay, nagiddan kayo mo na nagsakit.
Wan nga rod, mare. Ay, nagrigat gayam ti agsakit. Nang runa kat awan anak may amang tulong kada kami. Hinabuso mi ti bagimi. Tadi mi inan-an na daan dagiti taraon nga impapaw nagme. Ah, Saan gayam an nasaya at tikas jay nga inararamid me. Ti amo me, agin enjoy kami iti panagbiag me. Ngam abuswan mi mat gayam man ti bagbaki me. Taawan sustansya dagiti ipapaunag me. Puno nga adot kwarta me. Ngam usaron mi mat para iti agas me. Nay, agmulmula kamit manen bakit? Nagadula nga rod ti mulam anatingain. nayunak pa'y dagitoy lakay. Tadagitoy anateng ken prutas timang papapigsa kadata. Ha? May maya melaeng no nateng tisidaan ta. Nang runa ke lakay ken baketan. Jak kaya tagsakit. Uwen Uray awan makukwarta ta. Basta ada natin nga ipaunag ta. Kung saan tang agsasakay mayata. Wen nga rod lakay. Agkat pasensya kan no kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangpet mo a karne. Ay, hehehe. Nasayaat man ta nakapanunot kan bakit? Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da para iti agas da. Oray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katuan may de ore kwartam amin na kwarta. No adu ti sakit mo. Awan serbina. Naragragsak ti agbyag. No awan nasakit arikrik na amiti bagay mbakay. Wen lakay, husto ka. Iso nga ita, maawatan kan. Kan di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangpet mo amasida. Oray tadama dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan kas makita may napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Kun saan ta nga agim imawt. Ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam a parswa. Tay ko na nga runain. The more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti may tulong ta, ti kinasalun at ta. Dakkelin day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa, bakay. Ado tina ameris ko. Husto amin dagiti imbagbaga ti asawa kanya. Isama ni po din, no anya ti maidasar iti lamisaan, kontento akon. Ket masapul gayam, asuruan tayo ti makontento iti bendisyon, wenno grasya ang maawat tayo. Ket ita kaasi ti apo, napigsa kami pa'y mati ti asawak, ket nasalun at kamilata. Alakastan, tugayam mo, Celia. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kastoy man ti ko na ni Kabsat Diana. Dirma ng biyanang, ada nagbalin anobyok. Iso na laang tadasawa kan anak na. Ngam ingki demak dagita ti sweldo na timay sa ahabol ko kan kuana. Kati kayat ko mabukodak ti nobyok, iso abinutbuteng ko. Imbagak ano di na panawan ti pamilya na, sina akon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agsinatan, Henry. Ha? Ni, apay ngay? Anyat basol ko. Awan mo't madingay naramid ko, Diana. Basta agsinatan. Karika niyak. Ngam awam matungtung palam akarim. Anya man day tanaya. Kunam, sinaamon dya sawam, tasya kun ti naam. Kunam, pumanaw kan ija balayo, tagawid kan dito'y dagus ko. Ngam aging kayta, di mo maramid day ta akarim. Pampanunutok mo't nga ro dagiti anak ko. Mala, itad kun ti wayawayam Henry, agsinatan. Iso mo ladi mo mapanawan ti pamilyam,
Awan kayang patagkukan ka. Ala, pumanaw kan dito dagos ko. Agawit kan, agsinatan. Saan Amom mahit nga inayat kan iti hustaw. Di na kumamot sinaan Agpili ka nga rod. Sinaam di asawam, katsakon ti danaam, wenno agsinatan. Sige. Nakasaganak amang talikod iti pamilyak para kin ka, Diana. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Sigurado ka? Win. Mangal-alaak lang amin iti timing. Ngam dayto siguro ti panawin. Agiyaman na, Henry. Talaga kaya manapatagakan ka. I love you. I love you mo't Diana. Tsak kaya't nagsinata. Iso atong palag amin na pagayatam. Apay dagit na akawos, Henry. Sa dino ti papanang. At seminar adar ayak, Jolie. Kit na mabayaganak iti lugar a papanak. Anya, kalaat sa dayta a seminar ha. Apay nga ita lang nga ibagam. O, enta kay bagbagada la iti opisina itay. Isa sikanti makaammo ka iti ugbing. Di mo ko mabaybayan ita. Pangasim, Henry. Di ka agaramid iti istorya. Sa bali tagparparik na kanya. Dinaam ka din ti babae. Pangasim, Julie. Awan panawan ko amakidinis ko tirikan ka. Sardang anak. Ibagam nga minin ti agpaiso. Dinaamon ti babae man niya. Makaammo ka no niya ti panunutam. Di ka kadimaasyan kadagiti anak ta. Babasit da pa ilaang, Henry. Pangasim. No naumakan kanyak. Ipagpagapumla kuman kadagiti anak ta. Di mo kumapanawan dagiti ubing. Pangasim. Ba't anak na? Seminar ti papanak. Saan man natila pampanunutam? Alan, naglisi ka. Di nagdisturbon nga agimpakay tanay. Atrasadon ti oras. Awan ni Henry dito idami. Henry? Awanan ti dakkel abag na dito silet mi. Pimanaw ka din ti asawa ka. Henry! Nasipngat dito salas. Ti sila. Awan tao dito salas. Henry! Sa tinutayan mo! Hello, Julie anak ko. Nakaawag ka mat? Nanang, pangasiyo. Umay kayo kumapay lang dito'y balay. Takasapulan kayo. Apay? Umayo kumapay ka doon dagiti apo ko yung tada na patag apapanak. Itaka din anak ko. Nanang, orayan kayo. Bye. Bye, anak ko. Sige, tagrubwat akon. Adda ako, anak ko. Kumusta nga itinapanam? Talaga nga ulbod tiawanan bain na Henry, nanang. Saan apod nung adda seminar na iti sa bali a lugar? Anya, kahit napanan na nga rod nga'y, nakalive ka no, nanang. Ang parparik na kanya. Kadwa na ti babae na itaka nito. No kasta, pudno nga adda kabit di asawam, anak ko. Nabayagan nanang. Ikaklay ti gundawi ngagbalbaliw. Ngam talaga adinan masinaan ti babae na. Anyan, di nala pinanunot dagiti dua nga anak yo. Wan nga rod nanang. Ti awanan bain alalaki. Amom Henry, honey. Nakaragragsakan. Ay na, siyak siguro ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, siyak ti pinilim. Kaputa ay ayatin ka unay-unay, Diana. Hagyaman na ka talaga. Promise, pagsirbyan ka. Ilutwan, ilabaan, kan talagang asikasuan ka, Henry. Agyamanak, Diana. Ikarik mo't adi kanto panawan apulos.
Anya ti kayat asawon daytoy Diana. Asino man anjay lalaki nga insangput mo dito'y dagusmaw. Anya kayo mo dun? Nagsasao kayo. Kaslag susukat mo tilalaki iti biyag ko mo. Katkasta mo ta talaga. Saan la aday jay alalaki ti insangput mo dito'y dagusmaw? At dapay dagitay imuna iday. Agtalakay man. Inton mangag na kayo ni Henry. Baraw na jay a Henry. Saan? Pamilyado. Ada asawa na. Ada duwang anak na. Ngamdinan kayat ida. Anya, dinan kayat ida wano inagaw mo kadakwada. Sana pud no dayta. Pagpatpatayan naktupay ni Henry. Siyak kano ti love na. Iso asyak ti pinili na. Oray ko mano baro ti pakirelasyonam. Pilyem ko mamot ti pakirelasyonam Kita magtay awan sabit na. Pagan anom ti baro nulusok mo ti bulsana. Awan serbina tatang. Anya, Dakkel ti sweldo ni Henry iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Maitid na amin nakasapulak. Sa anak nga agrigat no iso ti kadwak tatang. Pinadas kon tinakidan na iti baro nga maagbisinak mo. Mapukaw gayam ti ayat awan mayawat na kwarta. ay, jak amaw kun ka. Bimababaian ka kasta ti aramid mo. Apay di ka mabutang iti kasta nga aramidam. Anya kumat kabutang ko. Agay ayatak laeng mat. Ayan dagiti ubing nanang. Madakan, nakaturugdan. Nabartag ka, Julie. Pasensya kayo, nanang. Pangliwniwag ko lang ti parikot ko dayto eh. Gapoy ti panang lipot ti asawa kanya. Awan mo ka nagkurangan ka nagbasulak. Nga mapaya, naaramid na tigas jay kanya, nanang. Wala, umay katalabaran ka anak ko. Sana nasaya at ikastangar aramidem. Di ka agbarbartag Taamangan noan niya ti mapasamakan ka anak ko. Di kay madanagan nanang. Ita lang dayto. Padasag ko malang numakalipat saan man gayam. Malagip ko matlat na tinaramid ti asawa. Ala, husto na anak ko. Dagiti anak mo ti panunutem. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Adda dagiti anak mo amang namnamaken ka. Nagsweldo kan, honey. Wan honey. Yag mo amin ti sweldom kanyak. Diyak kayat nga damapan iti sigod nga asawam Ha? Siyak itan ta asawam, Henry. Iso siyak nga rudlaeng ti pangtadami ti sweldom. Naawatam? Ha? Sige. Adto iti sweldok, Diana. Pare, talaga ka di adimon subyan ti pamilyam. Kaasi dagiti anak mo. Jakon ay ayatan ti asawak pare. Dagiti ko man anak mo at ipanunutam, pare. Babasid na pa eh. Mabalin ka di pare. Di nakpakibiyangan iti kahit kong aramidan. Jak mat pakibibiyangan ti biyag mo. Uray pa ya. Isungarod nga ibagbagak ti gaston. Ta nagdala anak mo ti gasta. Narigat, pare. Sa balit ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko pare. Naragsakak iti ti sidong ni Diana. Adaken ko na ti sapsapulak iti asawa, adi na maipaay kanyak. Naggapuan manan anak ko. Kanayon kamutin arumwar dito'y balay. Napan ko impag na ti daddo maapapeles ko, nanang. Papeles para anya. Papeles ko para abroad. Agabrodak. Tapno maipaay ko ti masapsapol dagiti anak ko. Apay, talaga ka di asaanan amang mangtad di asawam iti para kadagiti ubing. Saanan, nanang? Isong agtrabaho ak. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko.
Hani, rumwarak man. Adda papanan mi kadagiti gagayem ko. Papanan nyo manan. Inal daw latan na rumor ka, hanay. Maburing ak nga ro dito dagusta. Awan mo't araramidak. Iso nga galiwaksay kami man kadagiti gagayem ko. Agkay-kaybi kami. Iso nga ikan nakiti kwarta ka, Henry. Ha? Di mo't intad kundi sweldokan ka, hanay. Kurang dayjay. Imposible nga wan iduldulin mo. Ha? Alan ikan na kun. Ang mga numabitin ti kwarta. Kababain ka dagiti kakadwak. Alam nga ro to'y ATM. Tamang irwar kanto ni ti kwartan. Ay, thank you, honey. Nagsingpet ka talaga. Ay, naparabor kang asawa. Hello, Nanang. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at da, anak ko. Nagrarawot da. Iso naglulukmog da. Anya? Ala, ano sanyo abantayan ida? Tanaimbag tulan dumakkel da, Nanang. Wan, anak ko. Ngam ka ano nga iti bakasyon mo? Umadanin, Nanang. Kailiw kayo nga rodan. Ala nga road. Urayan may ti panagbakasyon mo, anak ko. Henry, masansanan ti panaguyag mo Di mo lagim imbag day tanga uyakan. Wan nga ron. Diyak man na mo. Nagtumarak matan nga madalat tamat. Masikuranak pa ikit din ang makadangdang iti panaguyag mo. Mapukaw to mala siguro na ito, honey. Nalamak namin. Gagangay lang ang uyak na ito, Diana, doble man ti ulas ko. Malaminak. Diana. Apay aya, Henry. Malaminak. Nabarak. Ang malaminak. Anya? Ala? Ay, nabara ka mangagpayso. Nayunam ti ulas ko. Malaminak ka talaga. Ay sus, anyat mapaspasamak kan ngay. Apay akasta ka matun, Henry. Apay ngay na yapan nak Diana. Anya taramidak dito dagusmaw. Kuyo gandak, ipa-check up tayo ni Henry. Agsakit matun. Amang ano makonfine. Ay, jak kaya tagbantay sa ospital. Da kayo timang bantay kan kuanan no kaskasano. Anya? Apay anyat sakit na aya. Tsaka mo kanayon mga fever. Manun nga aldaw asan na nakatrabaho. Sayang ta aldaw na. Malang arod. Robwata Mountain tayo pa-check up. Anyat resulta na iti laboratories ko, Diana. Hoy, kasanuan na pasamak ti kastoy. Umuna pa ila check up mo. Kanser dagusan. Ha? Ada ka no liver cancer mo. Anya? Kasano day tangay? Sigurado asan ka na makatrabaho. Kan masapul nga agagas kan. Ano sanak nga rod nga si Kasuan, Diana? Dapat check nga gimbagak tumatlahan. Ay, kasano nga tada ito yan. Sapay tumanex dagiti gagayam ko. At da ka no papanan may. Ay kat di kan mapana. Takas to ikat nga raw ti kasasaad ni Henry. Sayang day ja agundaway tatang. Ilibredak ka no amapan agtor. Sayang ano jak mapan? Isa da kayo pala timang bantay ka ni Henry dito ospital. Anya? Di mo lang may tantanday tapag namaon. Saan nga rod mabalin? Basta mapanak. Bantayan nyo ni Henry. Yala anak man iti danom, Diana. Makain inumak. Ay, anyamat dun. Katugtugaw ko pala ang agibaon ka manon, Henry. Pasensya ka. Sana bale. Tano agimbagak. Sakto matibaw na. Pag ginananak mo't kalkalpas ko lang naglaba ka na ginaw. Madamdama agluto ak tumanan iti kanamon. Tadya agas mo. Kaano ayang agimbag ka? Mabitin.
Basitla pa naganosan. Unay matan ti kastoy. Makabanog mo. Ano samta asawam, Diana? Di ka grururaw. Kasta talaga tibiyag ti agasawa. Ag tinulong iti riga at kan ginawa. Makabanog mga rod. Kan may saan ko mga asawa ni Henry? Ha? Kabit naklaang mo't. Ni Julie, ti asawa na. Saan na siya? Kumusta kayo, nanang? Ay na, nagdadakalan dagito'y anak ko. Kailiw kayon. Kailiw da kamat una yan, nanang. Nagpardas nga ron ti panagdakal da anak ko. Nanang, di ka nagsubli dyan abroad, please. Saan ang mabalin, anak? Tani, di kay pa'y nakalpas iti kolehiyo. Inton nakaturpos kayon, sa akto ag for good. Ano san tayo pa'y lati agiin na dayowan? Saan na bali? Napardas nga aglabas ti tawan. Basta lalaingan nyo ti panagadalyo. Agiskwela kayo ana imbag. Taday tala ti mabalin ko nga ipatawid kada kayo, anak ko. Apay ayim impakim na kita kapos ko, Diana. Wan, tay sublikan iti asawam, Henry. Anya? Ay, nakaamiris akon, Henry. Saan gayam arumbang tararamidan ta? Saan anasaya at ti panangagaw ko kan kay ti pamilyam? Nang runa kat ad anak mo. Kasapulan da kadag iti anak mo, Henry. Apay kastamot ang tibagbagam. Kaya't kung tagbalbaliw, ti mga barwanan, isong agsinatan, isublikan iti asawam, tama siya nakadag iti anak mo. Di na kumamat sinaan, Diana. At nagkin na riyan tasan ka di. Adi tanto aksina. Wan, ngamjak kaya't tagnanayon nga agbasol. Iso nga isublikan iti pamilyam. Itataawanan pa kay ranudam kan kuana. Itatamasakitan. Isublimaw ni ti asawa na. Di kay kagyaman ta nakaamiris ako ni ti basol nga aramidek. Diana. Pudnomot, basol tar aramiden mi sanaya. Nakaamiris ak nga rudan. Ala Hangam ti salud-saud. Maawat pa ingat ti asawa na. Maawat na siguro. Siyak ti makamo iti dayta. Naimbag ta naranak ti panagbakasyon mo, Julie. Isubli kon ti asawam kan ka, ta naka-Ameris akon. Kapasensya kan nun aramid ko ti kasya ti kalabas. Kat sapay la kuma, ta mapakawan mo ti asawam. Tatang, kumusta kayon? Kailiw da kayon? Apay ngaya nagkutong kayo matan. Anak ko, pagkawanan da ko ma. Nagbasulak ka na kayo iti inayo. Sige, saan akon nga agbayag? Mapana kon. Nanang, pakawanan nyo kuman ni tatang. Kaasimet, agsakit gaya man. No siya klamay sa. Awanen planok ang mga watmanan kan kwa na. Ngam ipagpagapok kada kayo nga anak ko. Amok ang nabayagan a kailiw yun ti amayo. Iso sige. Awaten tayo manan dito'y balay. Agyaman nak nanang. Sana bale, saan mi abaybayan ni tatang? Asikasuan mi bayat ti kadam tumanan ija abroad. Kasinsin ayo pailaan ka ni Henry. Ang madadagusan kasukat na. Asino man ang jay lalaking ensang putmaw na yan na. Kenobyok baro ni Fernan. Oray lumakayan a baro, at least may kasarnak day jay. Kan napintas ti trabaho na. Ay, jak amokan ka. Nagbiit ti pa nagsapul mo ti kasukat ni Henry. Agsagana kayo kay data iti mabiit ikasarnak kanon ni Fernan. Nakaamamwam ken ko ana. Nabayagan nga agar-aram ni Fernan kanyak. Jaklay nakaklon tada ka nga ron ni Henry edi. Anya. May mayat nga dayo ni Fernan tabaro, tatang. May ikasarnak.
Agsubli ang manan iji abroad, Henry. Mabati kayo dito'y balay kadagiti ubing. Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak, Julie. Jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kan ka. Ipatpatag ka unay nga asawa. Nagbasolak. Nagkurang ka na kayo. Kat bigbigak na ita akam malik. Ala, agpaimbag ka. Tapno makaden nampay itinapaot dagiti anak mo. Kas nakita mat, kas taunay nga iliwdakan ka. Pat ganda kalata nga uray kas iti inaramid mo. Di ka pulos dinadaal ka dakwada. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ka manan. Tano siya klaang. Awanen planok ang mangawat manen kan ka. Takasakitanen iti amin anasakit tinaramid mo. Ngampatpatgak dagiti anak ko. Jak kayat alabsingan ti kayat da ang mapasamat. Agyaman ak, Julie. Nagtanok ka nga ina kan asawa. Agyamanak, Fernan. Ay na, natungpalan tinabayag nga inararapaap ko. Di maikasar. Agyaman nagmatata, kinayat-nak, Diana. Nakaragragsaka ka talaga. Mapadasak mo't lang ang tagbalin nga original. Saan na nakabit lang. Ngamin, ingkasar na kun. Narabian ka man na asimang put, Fernan. Nagkapam aya. Apay aya, apakibiyangam amin na kita. Saan nga amin na banag kat pakibiyangam, Diana? Ah, ni. Apay kasta ti pa nagsaom. Ay na, talaga kastoy ko. Ada tsimpo ngagbali ti panagsaok. Ada tsimpo ang malalaki. Ada tsimpo mat apamaklaan. Anya? Silahis ka? Kasta ka di? Tumpak. Apay, ada reklamom. No agreklamo ka, nawaya tiri daw apang naama pumanaw. Huh? Fernan! Naklaata kiti kasjay anaduktala kiti asawa. Ken saan laday ta? Bayat ti panaglabas ti aldaw, adupay dagiti naduktalak nga ugali na. Naimot, man nakiapa, kan managibuyboy. Isoasan mo't lang nagpaot ti panagdan nami, tadyak na anusan ti ugali na. Kat pasaray adu ti maduktalak alalaki na. Iso ana upayak anaming pinsan kan kuana, iso pinanawak. Kat manipod din jakon nakirelasyon iti sabali. Ingka gumaak nga rod ti nagsapol iti trabaho tapno da pagbiag ko. No mapampanunot ko dagiti nararamid ko iti kalabas, kasta unay pa nagbabawik, tanami risko dagiti bidot ko. Alakastan, gagayam mo, Diana. Ala, gagayam, ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yun, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Eva. Dear manang biyanang, natatangan nga dayo ng siyak tinakiasawaak. Dimtang ti kanito anabori nga kiti relasyon mi, iso nagsapula kiti trabaho kat immadayoak. Kat bayat ti kadda kiti adayo, ado ti saan aninamnama apasamak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ala, pimintas ka naggapoy di syudad ni. Saan mo't Eva? Kat, kumusta nga ti biyag tadasawa na? Ay, kastoy, nagrikat. Ni, apay mo't? Kano napintas sa ti trabaho nila kay mo? Mayat sa ti sweldo na? Una, ngam di namot irimit amin kanya. Mangtadla iti igatang iti para ije balay. Ay, mayatan At least mangtadlat ta. Saan kayo amaawanan? Tada trabaho na. Unmat kat di ngam, basta. Agbabawi ak anak asawa iti lakay sika. Ni, apay mo't? Nasingput samot ti asawam?
Idi damo Itid na amin ti sweldo na idi kanyak. Ngem idi na amuan na nga agsugsugalak. Imutan nakmeteng. Apay ngamin nga agsugal ka. Pagpalpalabasan metla iti oras, friend. Hay, nagrigat ti makikabalay iti lakay. Nagrigat ti agad jas. Ano sa mo tadan anak yo? Ay, isarek nakman kit di iti trabaho ijay ayan mo, Lani. Ni, kat asino nga iti mang bantay kadag iti anak mo no panawam ida. Adda ni katugangak. Bantayan na ida. Kantap no mapanawak man di katugangak aman nakibiyang. Day tapay ti kagurak. Takabalay mi ti bakit akatugangak. Siputan na amin nagaraw ko. Iso nga isirek nakman kat di iti trabaho, Lani. Naimbag ano palubusan na kati asawam. Ay na, mayat man kan saan. Awan maaramidan na. Siyakmit lang ti masurot. Anya? Sapay saan da nga agkasapulan iti ayan ko. Ang ado ti mabalin a master kan ijay. Alaman, tulungan nakman, friend. Kaya't ko ti trabaho. Uray anya at trabaho ditan. Basta mayat met ti sweldong Sige, tagdamagak to nga road, friend. Sumurutakkan kan iti panagsublim ijay. Anya? Di met at the boarding house mo ijay. Agbingay tan iti abang. Makikuyugakan kan. Sige. Sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag iti asawam Paypay lang agtrabaho ka, Eva. At naman trabaho. Saan tayo ba't ngagkurkurang? Asik asumkit din na kitang nakta. Makauma ti agnaudlatan dito'y balay, Peter. Maawatan na ko, ma. Kaya't kumat ti agaliwaksay. Kan kaya't ko ti makatulong kan ka. Saan nga ruday na masapol ngagtrabaho ka? Tada trabaho. Uray dwa, wano talo la abulan. Kaya't kula apadasan ti agtrabaho. Di mo met ngamin itad amin asweldom kanyak. Basol mo mutlaang Tay sugal mo mati mairimita kwartakan ka. At least, no mga bakak, manayunan ti kwarta. Manmanumutlat pan nakaabak ko. Jak kayat amaadik kay tikasta. Sana nasaya at tikasta. Palubusan nakngarod ngagtrabaho. Tano di nakpalubusan, aglibas akmatlaang. Anya? Ngem no maikarim nga irimit mo amin asweldom kanyak. Saan akon ang pumanaw? Jak mat kayat ang maibus ti kwarta tayo. Gapulang iti sukal. Nukas na nga rod, di naklapdan nga umadayo. Uray taddan ni nanang, isupay laang ti mga sikaso kadag iti ubing. Dito ti pag-abangak, Eva. Double deck ti kama ditoy. Iso asikan di nga to. Saan una ang nalawang at least bukod dati kusina kan CR. Mayaten ati kastoy. Inton adan trabahom, agudwatan ton iti abang bayad ti silaw kan danom. Kan uray ti makan kan ti pagsakada iti paglutuan, paggudwaan tantuan niya. Pagguduan tanto amin ang magastos. Sapay ko mga rod ta makatrabaho ang kun. Sa paam tagring inton bigat mapantay ti restaurant ti boss ti gayem ko, inawagak ngamin ti gayem ko. Kat nakuna nang agkasapulan da iti waitress. Napintas ijay tadakkel a restaurant da ijay. Sigurado amay at ti sweldom. Ay na, sapay la ko mga rod ta maawat Di ka madanagan. At da gayem ko abakar mo. Ay na, agyaman ako na ikan kalani. Naawat akon, agtrabaho ak kanon inton bigat. Ay mayat nga rod ano kasta. At least saan ka na may standby. At dadagos trabaho mo, Eva. Kun nga rod, iso thank you talaga, friend. Basta say-saya atan ti trabaho mo narigat tagsapol iti trabaho ditoy. Wala ni, promise. Pagawidem kit den jay asawam. Taiso ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Di na kayat nanang. Nakasapol kami na iti trabaho na. Pampanunuyam tumata ka na yawn. Inispoiled mo jay asawam. Nanang, aga pa kami no kontraag ti kayat na. Isa baybayan yawn. Ibagam nga rod tagurnaw. Urnungan na ti sweldo na. Tapno makatulong ka. Uy, nanang, amo na daytan. Tanako na naman, kayat na ti makitinulong kanyak. No anya pa'y lang amin ti sapulan na.
Kat saan kayo mat nga agkurkurang. Maitid mat amay nakasapulan na. Tultulungak pa'y kadagiti trabaho dito'y balay. Dapay kat sadsadot na. Ngamyak laag tagtagaray. Agid idalat kukuan na no awan ka dito'y balay. Yala, baybayan yon. Urahin tayo latan no kaano nga agawid na nag. Nagsweldo kan, Eva? Ha? Ay, kwa. Ay, wen, apay ka di? Kwa. Jak kuman rebeng nga ibagawan no ipalagip kan ka ti abang ta. Kan dagiti daddo mo pa ababayadan diti boarding house. Ngam makaliplipat kan sama ngaminan, Eva. Ha? Mangtad ka mat iti share mo iti abang ta. Agbayad tan. Kantay bayad ti silaw kan danom. Mabiit lang. Dahito man pala ti maitid ko, friend. Taimpaw it ko nga minti kwartak ije lugar tayo. Tapaggatang da iti kasapulan dagiti anak ko. Ha? Ano sampay to'y sangaribuan niya? Day tala nga minti nagbatin. Pasensya ka pilaang, friend. Ay ka, alan Anya nga rod, no day talat maitid mo. Sana bale? Bumawi akto numaminsan. Eva, agreeing kan, aldawan. Anyat orasan na yala ni. Alas 7 Apay, awan sarak mo? Adda, ay na. Ay, yak na puutan ti oras. Ay, nakaluto kan. Anyat linutom ama si Dangay. Itlog kan longganisa Aywan, gumatang kan tumamot iti bagas kan masida. Kan si kan tumamot ti agluto inton bigat. Ha? Pag tinulungan ta ko madagiti trabaho dito boarding house, Eva. Syakmat aminan. Agluto, agdalos kan aginaw. Ay, pasensya kan. Inispoiled nakmat ngamin ti asawak. Iso asa anak ana irwam iti kakasta at trabaho. Anya? Duwan ti anak mo ngam di mo pailaan mo dagita trabaho? Imposible mo, daytan Eva. Jackpot yan. Masadot ka la siguro Ala, di ka madanagan. Tamanganak ton iti restaurant. Tabagim to laangan ti ilutwam. Jak masangulani. Iso a pasensya. Hello, Miss Beautiful. Si kamot gayam, sir. Anyat order mo. Nagswerte ak matan. Nakita ko man ang tinapinda sa waitress dito eh. Bulaan nakmanan, sir. Saan man? Napintas ka mata talaga. Sikat ikapintasan na waitress dito a restaurant. Ala, saan mo Ado tinapipintas dito eh. Saan la siya? Basta para kanya. Sikat ikapipintasan, Miss Beautiful. I could thank you latan, anyat order mo. Sige, tamang pili ak iturderek. Ang mabalin ka din alam ti CP number mo, miss? Ay, oo na. Day talaga yun. Sige. Bye. Rabiin, Eva. Maturugan. Asino ay data kayo inawag mo? Di asawak. Aywan, rumwarak biit lang niya. Ni, papanam ka trabiin. Adda lamapan ko isabat iti plaza. Adda ngamin inlakok iti online abadok. Kat adda manggatang. Anya? Apay di mon maipabigat. Saanin, taag flight ka nun. Italaang tiwayana. Ilak mon ton tiridaw. Agtuktukak tulatan no sumangpeta. Nagturugam idi rabi Eva. Di kamot na ure ang nagsublin. Ay na, sa anak anaturog lani. Inawis nakjay buyer ko ang nagdisko. Anya? Sigud ka di nga mamom dayta? Wan, gayam ko iti FB. Pinagusto ako na taag flight nga minun. Ayun, awan pailat maitid ko share ko iti abang Taimpaw it kun ti sweldok iti balay mi. Nakalive nga min di asawak. Tanasakit ka no ti tumang na. Ay, alakot na. Anya nga ron nga Kinuray ti share ko iti danong kan kuryente. Awan pailat maitid ko, friend. Saan na bale, tabalasang ka. Awan paggastusam. Saan nakas kanyak, adda pamilyak.
Addaan nak ko apag gastusak. Iso asapay ko matamaawatan nak, Lani. Kasano, Eva? Ada tayo bulbuloda ka, kwarta? Wen, ato'y Nangibati ak iti allowance ko. Tapno adda pagpletek amapan agtrabaho, Ryan. Agya manak. Pasensya ka na. Gipitak namin ita. Sana bale, tano maalak ti kwartak. Bayadan kan dumat lang. Ikan kan to pa iti kwarta ma. Agyaman na, Ryan. Ngam saanan, takababain mo. Basta ikan kan to iti kwarta. Iso nga anusan nakpala itawan. Tane, di na pa yung amin binayadan di impautang ko ang kwartak. Ada kwartak nga inutang da. Medyo dakil mo't agatad ah. Umdas apagbalay tanto. Ha? Apay akasla naklaat ka. Di ka mamating ay kabalay kanto. Ah? Agpaarami dakto iti balay ta. Basta di nakisuksukat, Ryan. Tano siya, nakasagaan ak amang panaw iti pamilyak panakin ka. Wen, di ka madanagan. Si ka lang ti babae iti biyag ko. Eva, agawid ak iti lugar tayo. Si Kangay, di kagawid? Ay, kwa, adda trabaho. Ni, holiday matitiduang aldaw. Kasano ko mga adda trabaho? Apay, di kay ag-holiday? Saan ka nung arod, Lani? Iso adyak makaawid. Agkat, agpawit kay ti kwarta na kita anak mo? Ay, saanan? Tanagpawita kun idi na minsan. Sige nga Rod. Si Kapay lati makaamo diti boarding house ta. Uy, Lani, di ka madanagan. Taagdalusak tubayat ti kaawan mo. Nagawid ka mo't gayam lani. Jay gayam mo ngay. Apay asana nagawid. Ay, ada ka no trabaho na, Mang Peter. Iso asana nagawid. Awan san ti panawon na ti pamilyana. Taol ti mo umawag di na maaramid. Ha? Ni, apay, saan nga mawawag ni Eva kada kayo? Saan nga rodan? Ni, kunak ano da kayo ti kanayon na kay nawag na itirabi eh. Ganna ko nanapay nga ipawpawit na amin na sweldo na. Isong awan maititid na share na iti boarding house me. Anya? Ne, awan mat. Kat no manipod nagtrabaho, awan na pulos interna. Aniya? Sika, apaya di ka reply iti chat ko. Pasensya ka, Neva, hani. Makios-osarak lang amin. Awan tayo cellphone ko. Ah? Nangikam ngay iti cellphone mo. Nakasalda nga ron. Nagkurang amin tinted mo kanya. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Nadaman kit ti kwartam intasakaan. Ha? Hindi ka matanagan. Agbayad aktokin ka. Numaalak ti kwartak. Siyak to matyagastos iti para ka data. Alangarod. Rumwarta no madamdama. Tainta sa kaan. Naimbag man tanagawid di boardmate mo. Nawayata ita dito boarding house ya. Uy. Holiday ngamin. Iso anagawin. Inton bigat pa'y asumang patday dyan. Iso ang maturog ka manin dito eh. O sige. Basta yung tanto sa ka cellphone ko, hanya. Wen, Ryan. Una yung tikas na nga ramid mo, Eva. Nagisangpat kay ti lalaki dito dagusta. Magkukwa. Sino day ta lalaki? Ay, kwala ni. Urnusan nyo man tilangayo. Nagalas titsuranyo. Apeng nga aramidom ti kastoy, Eva. Di ka maasyan iti pamilyam iti lugar tayo? Pasensya kan, Lani. Ngam di mo lang amin amo ti stress ko iti sidong ni Peter. Ti amo ti tao, nasingpat. Ngam kinapudno na, kabkabilin nakdayjay. Anya? Kanalaing asumao. Atiw na pa iti babae. Iso apim manawak iti balay. Pimanaw ka tap nagbirok kay ti kasukat na kasta ka ti? Lani, Pangasim. Sarda nga mon ti kastangar aramidam, Eva. Sinaamon day ti alalaki. lading itak, Lani. Ngam ayayatak ni Ryan. Iso tinakarik na ak iti pamatag. Agpinpin natag kami. No kasta nga ron. Ladingitak. Ngam nasaysaya at la pumanaw kan dito dagus ko. Tamalas iti pagtaangan ti kastangar aramidam. Agpin na siya talaangan, Eva.
Di mo't makalagi pon jay asawam. Di matagawid daun. Kaslamot adda ijay abrodan. Tadi pa'y agawid daun. Busy ka no iti trabaho na nanang. Apay, saan amailew kadagiti anak yaw? Jaka mo iti na dyan manukang yaw. Ay sus, nakabirok sa muton iti nangisukatan na kan ka anak ko. Ha? Saan ka butbut ngayon? Ngam awan kastay agbalin ka anasipot, anak ko. Di ka unay agtaltalak ijay asawam. Tanay, kaub-ubingan na. Kanadamot itsura na. Kan idi pa'y laang anadlaw ko. At dasar sarampiting jay asawam. No lalaki ti kasangsango na. Ha? Nagsweldo ka, Neva. Wan, ngam imbayad kon iti abang. Anyamot ten. Manipod limasin kay ti boarding house. Awan mo't mait itod mo kanya kon. Wan ata ni, nagngina mo ti abang. Sabali pa'y ti bayad ti silaw kanda nung. Sige, mapanak nga rodan. Papanamon nga eh. Kunak man no umay ka dito'y boarding house ko. Saanan? Ten nakpay agsingir iti pautang ko. Kaano ka nga agsubli nga eh. Makitan to. Makitam! Di husto jay atap ko ijay asawam anak ko. No kunak to mga mingken ka. Impatag ko'y Diyos to ti asawak. Awan na mo ka nagkurangak ken kwa na. Ngam apeng inaramid na ti kastoy kanya. Nakasapulan iti ubing ngam sika. Iso abay-bay amon. Lipat amon. Dagiti latan anak mo ti ipatag mo, anak ko. Bay-bay amon jay balang kantis nga asawam. Umayak man, friend. Ni, Eva, kumusta kan? Sumra ka? Pimanaw akon iti pagababanga, friend. Tawan pagbayad kun. Diyak ngamin agtrab-trabahon, tama di ti bagbagi. Apay, anyat sakit mo? Kuha. Aginawak, friend. Anya? Jay ka di lalakim ti amatin inawam? Wala ni. Iso na lang ang tapinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita kanya. Anya? Agawid ka na. Agsubli ka iti asawam. Agpakawan ka kenkwana. Bareng maawat na kapay. Mabainak, Lani. Kan mabutangak. Amangan noan niya ti aramidan na kanya. No kayat mo makikuyog ka kanyak inton bigat ta agawid akmanan. Agsubli ka kit iti asawam. Bareng mapakawan na kapay. Pakawanan na kumapitar. Aklo nagtinagbasulak. Kat pagbababawyak iti kastoonay. Nailaw anak. Pakawanan na kuma. Oh, Ikan na kumapay iti may sa agundaway, Peter. Pakawanan na kuma. Ipagpagapong kuma kadagiti anak na. itata pinanawan na kan ti lalakim ket masikog kabayan sa kakundi subli kanyak. Lading itag, Eva, ngam awanen lugar mo diti pusok. Huh? Mapakawan ka. Ngam di kan maawat diti balay. Tiyakon mairusok ti makiden na iti balang kantes akasken ka. Isa pumanaw kan. Peter. No kasta? Agawid ka ni iti probinsyayo, Eva? Wala ni. Tawan mo tanti sa bali apapanak. Di na kun kayat ti asawa. Ay, anya nga ron ngay, awatam at ibunga ti aramid mo. Kasta talaga. No dakas ti mulam, awan na sayaat nga pitam. Isungaklo nam tigasat mo. Wan nga ron. Agbabawi ngam naladawan ti amin. Mala, an nadamta si kugmo ta inosente dayta. Agpatibker ka. Pag nakmam, ti kasta na pasamakan ka, Eva. Nagawid ak nga ro iti probinsya mi katimpas ngay ko ti anak ko. Pasaray sarong karak met dagiti anak may ti asawa.
Kayat ko ida nga alaan ngam awan pang biyag ko kadakwada tan narigat ti panagbiag mi iti probinsya. Kat itugot ko ti anak ko no kasjay a makipurdiyaak. Alakastan, to'y gayem mo, Eva. Ala gagayem, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo, ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Alice, dirma ng biyanang. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag, imadayo akiti lugar mi, kat nagsapula kiti trabaho kiti sabali a lugar. Kat bayat ti kada kiti adayo, ada nakarelasyon ko, agingga ang nagsikugak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, pakawanindak ko ma. Nay, apay ngagsangsangit ka simbang pait. Mala, umunag ka. Nanang. Anyat sangsangitam aya. Ari kapon nyo to'y tiyan ko Nay, nagbukol. Apay anya na ita. Sikog nanang. Anya, masikog ka. Asino, tinakasikog kang ka. Engkoyog mo kumaan nagawid Di yun namnamaan day jay. Taintarayan na ko nanang. Ania! Adamat gayam sigod nobya na. Di na yung bagbaga kanyak ti kadat nobya na. Ania! Engkamat mo kumatibagim tamasikog kan. Sikat irumbang ngay kasarna, tanasikugan na ka. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ko nanang. Jay nobya na ti pinili na. Kasano nga rodaytan ngay? Awan may parang mo nga matasikog mo dito lugar tayaw. Anyalat sa undag iti tao ngay. Ibagada, disgrasyada ka balasang. Kat, anya nga rod. Pudnumat nanang. Ay, sana mabalain. Jack kaya tamachismis ka. Pagpiestaan da ka na dagiti chismus at iti lugar tayo no kasta. Aduman ti may bagbagadaan no kwa. Ay, imala iti inana. Kung kunadan tumanoin. Takasta ka nga ron nga awan na daklam nga amam. Taintarayan nak maidi dya amam. Unay ka mangaminan. Apay ay di kag pampanunaw to. Amom may tinaglabasan ta. Apay ngayon palubos mo akasta ti pagbanagam. Sorry nanang. Nailawan. Ay, kasano nga taday tuyan. Ay, diyak kaya ti may babae. Di mo lang amin pinili mat tinakirelasyon anya ka mat tinalis. Sana karumrumor dito'y balay Tapno saan da ka makita dagiti tattao. Mabalin nga rod mat ayati kasta. Masapul mo ngagpa-check up ka. Masapul nga iwan am tasikog mo tawan am mo dayta. Nanang. Ay, anya nga tayo tinasaya at maramid. Ay na, makulkol ti ulaw. Mala, mga nan, nakaluto ako na alis. Wala nang. Nagpatnag ang nagpampanunutak. At dapamuspusan, wanuwagas, tapnusan ka may babaen. Anya pamuspusan nanang. Masapul nga dapagparangan ta nga amata si kugmaw. Asino kumangay? Adama ang muki jay ilay. Lumakaya na baro day jay. Aglaklako iti balot. Anya? Tila mapampanunot yumat. Pagparangan tala ang mat. Saan kayo mga agkaida? Wanuan niya pa'y dita? Paumayan ta dito balay. Anya? Saanin ang masapul nanang? Anak ko, no maamuan dati kasasaad mo. Sigurado ako na undang ay minaka. Ba nag-ajak kaya't adenggan? Ay, imina, agpadada, disgrasyada. Kung kunada na, ay jak kaya't timakang ngagitikas ta. Ang mga nuuman ay lapakyap, apa akto daytan. Isatap na awan makuna ti tao, agsapol ta ita agbalin nga ama kampay ide ta si kugmaw. Nanang. Siyak ti masurot itagundaway alays. Sika makagapuno apay nga ramidak ti kastoy.
No di ka kuma nagpaspasikog, di awang kumatikas na parikot. Balut! Balot! Umay ka man ditaw! Anong tigatangan yun, na? Ikan nakitidwa. Kanak dito yun. Ang kabayatan ti panangan ko. Adaman ibagakan ka. Ay, anyat nagan mo tayon? Amarilyo, na. Amarilyo. Nagpintas pa'y gayam tinagam mo. Di mo baak ka? Ha? Ay, ninanamot. Baruka kung ayaw mo't tapno sana madlaw. Adto yung tibalot, na. Ay, agyamanak. Aywan, kayat mo ti extra income amarilyo. Sideline. Ha? Ay, uwa na. Anya nga, sideline na ita. Saan ka marigatan iti daytoy? Awan ti aramidem. Saan ka ngagtrabaho? Kuyugam laang janak ko no kas di arumwari di balay. Kan umay kalag maramarang mangi di balay no kas di nga awagang ka. Ha? Agpamarang ka nga ama ti sikog di anak ko. Tapno sana chismisan dagiti kalugaran me. Tapno saan da nga ibaga a disgrasyada di anak ko. Anya? Adayamot kasta. Ada, no kaya mo? Tangdanan ka, 300 ti may saldaw. Ay, nagbasitan nga eh. Mataktakak pa eh. Pasaray hapdila ang mo't. Mabiit mo't lati pa ng kuyog mo itanak ko no kas diyama pa nagpa-check up. Makalako kan tupay numalpas. O ang saan nga ta? Apakadadaulan ti reputasyon ko na ita. Saan? Talalaki ka mo? O nya, ibagam no kaya mo? Tanusan, agbiro ka kiti sa balay. Sige. Pagbigyan kayo, na. Naimbag ko na, tasuki kayo. Kababay, numot ka na kayo. Alay, singkag pa-check upin ton bigat ije health center Kuyugan da ka din, nanang. Wan, kuyogan na ta ni Amarilyo. Ha? Sino nga amarilyo? Katay tangdanak nga agparang nga mata sikog mo Anya? Gwapo? Dayta kinausam mo iti gwapo. Iso na sikugang ka. Linoko na ka. Nanang. Gwapo. Gwapo man kan saan. Awan maaramidam. Basta sumurot ka latan iti kayat ko mapasamak. Tadyak kaya ti makangkangag iti sao. Ay, kat alaang. Makaamu kayo nga rod, nanang. Naimbag nga oras mo, ading. Pakaragsakak ti makaamukin ka. Ay, siya kayam niya Amarilyo. Sukik ni nanang mo iti lakok abalo. Agtugaw ka biit manong, taayabak ni nanang. Nanang, ayan nyo. Wan, umayakon. Nala, mapantay nga rodan. Tadamot tan na Amarilyo. Nagamam mo kayon? Wan nanang. Anyamot jay pinili yu alalaki ngay. Kat no nagwapo ti amatoy sikog ko. Kadami itsura ni Amarilyo No para kanyak, gwapo ni Amarilyo. Agpili-pili ka pailaan kat saan mga agpaypay so anubium. Wan ngamanyalat sa wandagi ti tattaon ngay. Ang mga nuko na enda adyak man la nagpili iti nagbalin anobyo. Ora niyat sa wanda ditan Tinapatag at damay parang mo nga mata si Kugmaw. Alaki din, mapantayon. Ni, nakiasawa ka magaya manalis. Ay uwan Risa. Ay wan Risa, dayjay man o asawa na Jay nakatugaw ijay ruwar. Isugayam. Taga ano nga di asawa malis? Ay taga kabang ibang nga ilay, balasang ko. Mala, di mon interview ni Alice. Tanasakit tingipan na. Iso asa ano na yung agsasauday ta. Tinapatag, na itudunakan kan no asino ti amati sikog na. Mala, umuna kayo na magna, tasarunwan kayo, Amarilyo. Kibinam ta anak kaw. Uwan na. Ay saanan? Apay, masapol pa lang agkibin tayo. Magnatalatan. Ay, sorry ading. Agtungtong palak lang ti bilin ti inam.
Mala, uray di kay nga ro nagkibinan. Basta ginasidag kayo amag natanay. Malabasan tayong ti-store. Mala, agin na si dagta amag na ading alis. Anyat mismiso utam dita, Alice. Apay, di mo kaya tararamidag. Agsao ka. Sana kasta nakamisuot kalat taditan. Di mo kaya tararamidag. Di yung mat ngamin pinilpili mat ti pinagparang yung nga amatoy sikog ko. Tay kumamot katairanan Kanatar mo niya, Marilyaw. Anya pailat sa pulam kang kuana ay. Saan mat? Ay, saan kang kaangam siyak na taer iti panagkitak. Di mo amo ti mangkita iti nataer. Ay wan, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Mapantayo ayaban tamanan niya Marilyaw. Tapno da makita da nga amata si Kugmaw. Uray saanan nga umay day di lalaki. Ay paumayan ta. Tapno da makita da gidya chismosa kakabagyan ta nga asawam. Jak mapanan. Dakailat mapanan inton kasarnanang. Anya, saan amabalin? Umay ka, tanay. Namuandan ama si Kugka. Damdamagan da ka no asino ti asawam. Isu nga ikuyog ta na Marilyaw. Tapno da makita da nga asawam. Kampay iday. Taga ano nga jay asawa ni Alice, Marisileng. Taga kabangibang nga ilay, pare ka naur. Anya trabaho na nga ay. Mangup opisina. Ngam gapo iti kinagagana. Ag side-sideline nga glaklako iti balawt. Ay, mayat at nagagut gayam. O kahit kano nga iti kasar. Madanon tulat ta, paray. Isaganaan da kanupay nga minanay bagday ta. Katwin narigat tagkasar no bitin ti kwarta. Nang runa kat ado ti tao di ti lugar tayaw. Ay, wana. Pudno ta kunam, paray. Adan to na po ka maray. Kat maragsakan para ijay anak mau. Ta saan anay tulad ken ka. At least, adama ko na nga amatisikog ni Alice nga oray saan da pa yan nagkasar. Sige, panawan ka dito yan, paray. Tanay adapay gayang papanak. Sorry maray. Nasair kong samot ng tiriknam. Awan maday nga intensyon ko. Sorry mari pasensya ka niti panagsasaok. Kauray siya, kagurak metla ti bagik no dalduma, tatila maisawsawang kuno kwa. Diyak mapupuutan. Nanang, ang ganakaksan. Ang sikalan ti tiyan ko. Ay, sus, kasano day tuyang nga. Isapay jak na isagana dagiti baluna may ospital. Mapantayon ay di ospital. Nagsakit una yan ti tiyan ko. Sige, mabait lang nga ron. Inak bang ayab, iti pangiluganakan ka anak ko. Hello, Amarilyaw. Sa dino tayo, Mau? Adak di ti balay. Urayak ti awag yaw. Tanay, awan lakok abalot ita. Ayaban na kadimanayin? Wan, umay ka ita dito ospital, tanay, naganakan ni Alice. Ay, sige nga na. Umaya ka na, Gaus. Ang agbantaya ka day? Wan kadwaam ta anak ko dito eh. Agawaam, taurayan ka, sa aktorumwaran niya. Asino nga'y timbagam nga amata sikog mo anak ko? Kat, jepod no nga ama na Alangan ani Amarillo ti ibagak nga ama ti anak ko. Ay, sa bagay. Di da ka maamam mo dagiti nurse kan doktor dito eh. Di dan to siguro maamuan ijay lugar tayaw. Ay, wan, paumayan niya Amarilyaw. Bantayan na ka dito ospital. Agawid akbit tay nakagpakan iti dingwan ijay balay. Ni, anyat sa ngitam ngay. Pasyanak lang amin iti anak ko na. Pinanawan ti ama na. Intarayan na kami. No nagpanunot ka ko mga minanaimbag gidi. Di sana kasta tinagtungpalam. Ang amala, adda ditan. Ay wanam kit dita anak mo. Sapay naglukmag.
Nag-cute ti apukok. Nana. Basta di mon ulitin ti kastaan na pagteng mo Pilyam to na naimbag ti pakin na yatamwan. Di kag dardaraso daws. Ado ti tangdan mo Amarilyaw. Tangay nakarwaran ta anak ko'y ospital. Mabalin mo ta agawid. Ay, napuyata na ka nagbantay iti ospital nana. Mabalin ka na nga iridip ko biit dito sa payaw. Agawid at to na maramdama. Sige. Iturog mo nga raw. Tagluto akit ipang maluman tayaw. Mangmalum kan tupay asa kagawid. Agyamanak na. Ay, manot taon yawn. Ay, bakit ako na? Nasuro ko na 6 steak. Ay, mabalin pa ay. Mabalin pa ite. Mabalin mo pa iti makiasawa. Ay na, no adda plano ka makiasawa, idi pa'y lakuma, Amarilyaw. Linipat kunday ta sa asawa. Apay ngay, sayang ti kinapintas mo na. Amam, napimpintas ka man ngam jay anak mo. Saan mo akarupropan ni Alays? Jay ngamin ama na ti kaing ingas na. Kaslasaan mo nga anak. Napimpintas ka ngamin ngam isaw. Uray bumakit kan, rumarlat ta ti kinapintas mo. Ta nalaing ka ngamin nga agdala. Magtal na ka mamat Amarilyaw. Oray di nakpasablugan, pakanan ka dito'y balay. Saan ka matapas pasablugan, nana? Nana, lungay agaramakan ka, kaya't nakngata. Anya, ay sus, ay isan man natilay bagbagam si ka, Amarilyaw. Sardengan nakman arabrabakin. Ala, kung na iti agundaway, nana, kinapudno na. Damo pa'y apan nakakitakin ka idi-ijay ili. Idi gimatang kay tilako kabalot, nadlaw ka ti kinapintas mo. Itataka na yun ng tiyo umay ko diti balayaw. Rimusing mutan ti panagayat ko kin ka. I love you, nana. Siling. Saan man natilay bagbagam si ka, Amarilyaw? Apay di ka madurman kanyak. Adayo abak-baketak ngam si ka. Kasla anak kan. Adda aya binaketan kan inubingan kan ayat. Awan, siling. Isa palubusan na kumaamang nyibkas iti ayat ko ken ka. Ay ayatin ka. Kat nakasagana ak amang ikasarken ka. Kwa. Ay, apay no jay anak ko laangan tarmam. Ta, iso ti bagay mo nga asawaan. Awan riknakken ko nana. Si Kati ay ayatag. I love you so much, siling. Anyat pampanunutan nyo, nanang. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang nyo. Ay, mariribo ka na kanak ko. Apay? Ay, kasano nga taday to yan? No kaano mo tabim makita kun iso matipan nakarik na kiti kastoy. Di kay maawatan, nanang. Ay kwa, agar-aram ngamin ni Amarilyo kanyak. Kani, adamatan panagayat ko kang kwa na anak ko. Anya? Kat, ubing kayo pa'y mat. Nasurukla a 60 yu. Mabalin nyo pa'y ti makiasawa no kayat yu. Total, nasingpet mat dayjay nga Amarilyo. Wan ngam. Ay, kasano day to yan ngay. Awan mo kidi makunak kang kwa na anak ko. Kat agyaman nak ano maawatan nak. Kat, aklunan yun Ay, nuaklunak. Anya laangan nga ti sawan dagiti tao. Damuda, sika ta asawa na. Sa ita, siyak gayam ti kasar na. Di ibagadan nga inagaw ko kan kanya Amarilyaw. Kat, ibagayo apam maranglaang ti amin. Naimbag no mamati da. Nay, nagkuyog kayo mo't itim anugang mo, Marisiling. Apay adiyo kadwa ni Alays. Kun papananyaw.
Ay kwa. Kwa, Maridalen. Ay, jak amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo. Ay kwa, ay kinapudno na. Pinagparang mila idi nga asawa ni Alice nga Amarillo. Ngam saan ka day? Kung kunamila ang dayjay. Anya, Da kami ka di, tiagayan ayat ka na Amarillo, Maray. anya. Di ka man mangrabak, Maray. Manglukloko ka mo. Saan man, Maray? Talaga ada kami kan ni Amarillo tiagayan ayat. Katnay, umadanin ti panagkasarme. Anya, oh, jackpot yan, Maray. Manugang mo, asawaam. Adakit kastan. Lukasta. Inagaw nga rod ani Marisiling jay asawa ti anak na Maray. Wan nga taa. Jak ko mapatyon nga agayan ayat da. Ngam naglailo damot iti tunggal maysa. Way, nakitak mo't lang ti panagkuyog day ti naminsan Maray. Anya laangin nga ti may bagajay anak na. Inahagaw na mo't jay manugang na. Saan ko nga inagaw na Amarillo ko na lang arudan? Ha? Mamin ano aya mga ibaga kapamarang lang ti panagasawa da Amarillo kan tanak ko. Kasano aya ti pamaya ka mangilawlawag kada kayo. Ne, di kagungat amare. Mas daaw kami lang amin. Kasanaw, ibagbagayaw nga inagaw ko na Amarillo ko sa amart. Ay, awan nagkinawatan day tanak ko. Kampay idilaang dayjay. Ngam kinapudno na da kami tagayan ayat ka na Amarillo. Naawatan niyo! Siling darling, nakalidliday ka manan. Saan kan samot na naragsak iti umadani na panagkasarta? Ditan sa patuloyan ng tikasar, Amarillo. Anya, apay ngay. Masuro na nga main ka dagiti kalugaran may. Siyak mutan ti pagchichismesan da. Ibagbagada pa nga inagaw ka kano ka ni Alice. Kahit umdas ka din day ta apakaupayam. No talaga nga ay ayatin nak, ilaban mo ti panagayat mo kanyak, takas taak mo't kan ka. Adumot lang ti negatibo amang mangagaw, ang baybay aklang. Jak ikan ka no ti sasawan ti tao. Bayam ngurayan niya ti bagbagada. Awan pakibyangan da kadata. Amarillo. Saan ko maaday ta ti pakaupayam? Ngam no kayat mo, uray ag secret marriage talatan. Unsa? Ta sigurado pagsasaritaan datan tumalaang inton kaaldawan ti kasarta. Sige nga ron. Kadno malpas ti kasarta, agawid tan iti lugar may. Tapno saan na ta makikita ditoy. Kasanungay ta anak ko kanta apukok no panawak idaan. Kasaritam idan no kayat dati sumurot ka data, ta ikuyog ta idan. Saanan, nanang? Di kam sumurutan. Tawan agbantay dito'y balay no panawan tayo. Kasano kayo nga rodan ngay? Ay na, di da kam pagdanagan, nanang. Kabailak ti agdiskitar para iti pagbiag mi. Ken inawagan nak gayam jay ama ti anak ko. Kit nagkari amang tad iti suporta ti anak na iti binulan. Ay nasayaat nga rodano kasta. Wen, nanang, iso adidak pa kadanagan. No para kanyak, may mayat no ijay lugar da Amarillo ti pagnaadan nyo. Tapno maliklikan nyo ti makangag iti saan anasaya at kadag iti kakalugaran tayo. Ay, wan, tamabainak. Ibagbagada nga inagaw ko ni Amarillo kang ka. Ala, saan abali ta saan mat nga agpaiso, nanang? Di yu ikan kano dagita nga ibagbagada. Pimanaw nga rodananang kanta asawa na kat nagnagdan iti lugar ti lalaki. Dumakdakkel matan ti anak ko kat kaasina saan mat ngagsarday ti ama namang mangtad iti suporta para ken kuana. Ba nagapagyamanak launay. Adamot dagiti agararam kanyak ngam awanen plano kamakiin nayat. Iso ngayon pamaysaklangan ti atensyon kan imatang ko iti anak ko. Alakastan, tuy gayem mo, Alice.
Alaga gayam di tanti nagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama at gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kasi manti ko na ni Kabsat Jenny, dir man ang biyanang, may sa profesional tinobyok. Ngam siya sa anak ka nakalpas iti kolehiyo. Ngam nagasatak ta kinayat naklat ta tinobyok nga oray awan na ilipas ko a kurso. Rugyak nga rudyag sa laysay, idim pasyar nak tinobyok, ijay balayda. Nanang, tatang, iso ni Jenny, nobyak. Naimbag nga orasyo, tata. Nana, agmano ak. God bless you, balasang kao. Anya trabaho to'y nobyam nga, Jason. Padam mo ila ka di a profesional. Ha? Kwa? Anya mo day tadam tamaga mon poreng. Ala, umay kayon, Jason. Ayaba mon tanubyam, tayntay uminom iti buko Diyos. Ta nagsukdalak itay itinyaw. Umay kayon. Si kamot poreng. Ilugar mo man magti panagdamag mau. Nakasangod jay nubya ti anak mau. Ngam kastakit din ti damdamagam. Mabainan mo't jay tao Nang runa no saan mo't profesional. Kahit apay, dakas ti agdamag. Di dapay sinungbatan day jay andamag ko. Takas ano, sampitaw ka mga main. Kahit no saan profesional jay nobya na. Anyat aramidam. Nagawan mo't apanunot nan ngay no saan a profesional ti asawaan na. Profesional janak ta. So arumbang la profesional mo ti asawaan na. Anyat mabalin mau no saan profesional ti agbalin na manugang mau. Awan maaramidam Saan nga pampanunot da nga anak mo no kastaman bilang. Ayan ni Jason aya. Adada ijay likod. Uraya makapanaw jay nobya na sa munto kasarita. Di ka man makatutor ako nakaon pureng. Uraya makaawid jay nobya na asakan to agdamag takababain. Itatanagawid ang genobiam, Jason. Sungbatam ti di mo sinungbatan asaludsod ko. Padamot la ka de a professional genobiam. Anya trabaho na. Saan ang nakalpas ni Jenny iti kolehiyo nanang? Nagpatinggal iti second year college. Anya, apay ngay. Di ka lang nagpili mo iti padam a professional. Anyat serbim anak kaadal, no awan mo't adal ti asawaam. Ang mapay, asawaam ay aday genobiam. Uwan ang nanang. Tulagan tayo kung mga rudan ti panagkasarmi. Anya kamutan. Di ka lang nagpili mo iti agbalin nga asawaam. Diyay kumamot padam a professional anak ko. Kasanungay ang makaurnong kayo no si kalat adda trabaho na. Kabailak asuportaran ti pamilya nga uray siyak lang tiyag trabaho nanang. Ay narigat ti panagbiag ita anak ko. Usarum kumamot ti panunot mo Saan laaday tagatul mo ti paganandarum. Nanang, Diyay professional ti sapulam. Gaputan na pintas. Asawa umutan nga uray awan na ilepas na. sa nabali ata nasingpot ni Jenny nanang. Naggagat pa'y ngagtrabaho iti unag ti balay. Kan nalay ngaglutaw. Oray man gagat na amin agagat. No di mo't agsweldo. Awan serbina. Oray bakit abalasang ditan basta da trabaho na. Profesional akas kan ka anak ko. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Puro babakit mo tabalasang nagitadda dito'y nanang. Kahit man ano ko oray tapasig damat profesional. Nagpipintas ti trabaho da, de kotse da pa'y amin. Saan na makaanak na gijay nanang? Apay, diyo kaya timaadaan iti apukaw. Ayos laeng nga oray awan apukukan ka. Oray taadda apukukin nila ni akabsat mo. Kaya't kumati makaputot nanang. Ay, apay, awan sa balin tay kumapadam nga adda na ilupas na muta anak ko. Awanan ti makita ka sa bali nanang. Ni Jenny laeng tay ayatag. Iso ti kayat kong asawaan.
Agsagana ka, ta dumanon tayon iti mabiait pureng. Jak masango. Ado ti asikaswa. Anya ko matya asikaswam. Awan mo't pakakumikumam. Kag dagijay mulak asabong So katak ti patda, tadadakkel dan. Basit una yun dagijay patda. Ay aramidem ita ang tapno malpasayn. San atilay pampambarmaw. Kasarda pa'y laeng Uray sanon. Katuwan Gaputa lalaki jay anak mo, kastan ti ibagam. E dinto nga jay anak ta babae. Kasta unay panangidagdag mo ide iti kasarda. Katuan tadi adal jay nakiasawaan na. Pada na nga adda na iturpos na. Unang di namat na ipakat ti inadal na. Ta pinagsardeng mo ti asawa na. Ta mumait nga agsasarunaw na iti anak da. Sana bali tadda trabaho ni Banjo manugang ta. Uray saan nga agtrabaho jay anak ta, agbiaglat ta. Basta agsagana ka, ta dumanon tayon. Awanag ti adu pa yasaw. Nakamamuan na nga iti day janobya na nanang. Diyak amo no sa dino tinang pidpidutan na iti daya babae. Ginargari na siguro jay kapsat mo. Siyempre, napintas. Iso ti inaramat na apinang gargari ijay kapsat mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong Jason No isunto lang timang biyag iti pamilya na. Wan nga rod Ngaman niya nga rod. Kas jay mo ti pinili ng asawaan. Awan mabalin Nalpas ka na nga nun, Andro. Agawid tayo no nalpas ka. Nay, nagsapan. Ada pa'y may kadua programa no madamdama. Inton bigat tayaw nga agaway. Makipagragragsak tayo pa'y mo't iti kasar ti anak ta. Kasano ang makipagragrag sakak kat sa anak mo't anaragsak. Unay ka na ya. Dalpas lang arod ti kasaran, kasta pala ti ibagbagam. Mayat ka man kun saan. Manugang tan ni Jenny. Umuna kami nga agawid dun. Maudi ka no di ka pa'y agawid. Pagluganam nga rod nga agawid nga ay. Makilugan na kada merse. Agawid da ka nun. Tamapan da ipa-check up jay basit nga apo ko ta. Taggurigur matan. Aya. Ala. Makilugan kang arudan ta maudi akpay. Kababain mo no tumakyas tay amin. Ang mga no ada may baga da balayaan. Jason, ada nadlaw ko kininanang. Di naksamot kaya't aparakan ka. Bay-bay am ni nanang. Di mo ikaskaso, Jenny. Style na latikas jay. Kaya't naka-apara kanyak. Manipod ng rugiti kasarta. Aging gaanalpas. Nakamisungot latta. Di pa'y matagtagari ang pulos. Amok asaan anaragsak iti kalkalpas a kasarta, Jason. Di nakayat aparakan ka. Marikriknak dayta. Di mo ni kaskaso ni nanang kunak mo. Mairuam kan tumot lang itikas dya nga style na. Paspasinsyam la ko man ti inak. Ipagpagapom kanyak ang asawam, ha? Kan oray ti kapsat mo. Kas lalik-liklikan na. Madlaw adinak kayat akasarita. Di naksamot kayat ngagbalin nga ipag. Saan man Kaya't naka. Siyempre, nabit kay pala nga agaam mo. Ngamin to nakbaybayag. May pasig yung tumot lang ti bagiyo iti tunggal may sabakit. Awan pa ni tatang nanang. Awan pa'y nga rod. Nalpas lang nga rod ti kasaran. Ngam di pa'y laagawid. Bantayan na siguro jay manugang na. Amang ano sana pinalubusan ni Manong Jason Masurunak. Noan niya launay nga tatibang bantayan jay amam ijay Kasla agraraman nga pakasar. Ala ka urayan yung latan Paawid siguro day jayan. Nanang, agawting tayo man inton kasangay ti inaw na nga apo ko yo. Kaya't nakano nga minti mapanaglangoy iji baybay. Ay katuan kaano aya? Inton maminsan abigat nanang. Ijay tayon to na silibraran ti kasangay ti apo ko yo. Ay katuan na anak ko. Agbalon tayo, wano? Nagrigat mo't nagluto iti mabalon. Ijay tayo itong agluto na iti kanan tayo. Ay kat mabalin lata
Sana bale, taadda jay asawa ti kapsat mo. Isunto ti agluto. Uray tabagbagay na mo ti kasta trabaho. Gumatang kayon to iti mailuto. Tapaglutwan tayo jay asawa ni manong mo. Ala, tulungan kan nga gluto, Jenny. Kasi kamay. Itay ka pa ako manuti dita. Ayos lang, tatang. Awan problema. Awan mo't ngamin dananang iyo kan ti ipagmaw. Napandanag didigusan. Katnay, ditay pa'y nakalutaw. Didak pa kadanagan dito, tatang. Kabaila. Pasensyakan naipasubukan. Nakaturog mo't ngamin ni Jason. Uwenta na bannog anag maneho, tatang. Bayan nyo amaturog, tapno makainan na. Mala, siya kung timang ituno dito'y bangaws. Andraw, anyak kukuam di tagay. Umay kang digusan na. Wayne, madamdama akton ngagdigaos. Agdigos kay laay. Iso nga ron nga may ka dito, tapno ag-enjoy ka ngagdigos. Anyat di mo mapanawan di taya. Tultulungak nga ron to'y manugang ta. Tanay, kaasimay. Isolaang taglutluto dito'y. Anya nga ron ti imayan na ngay no saan ngagluto. Alan tatang, ingkay agdigosan. Baybay andak dito yan, kabailak. Umay kan, kasano ang maka-enjoy ka ngay no kasta? Darasam! Right. Apay ngay nakukos mo amin nga ap-ap ti kama kan kurkurtina. Namurang dagito yun, masapol ang malabaanan. Ay, aglaba ka. Saan? Ni Jenny at aglaba. Anyat serbi na nga gigyan lang dito'y balay ngay, no saan nga aglaba. Kanyag mo dagita ulis ta, tay palabatan. Bay amta siya kung ti mangilabay ti ulis ta. Yag mukit din, apay aya akasta ka. Ipadlaw mo launay nga isakit mo dyan manugang mo. Wala, adakit dilimod apa naggustom kan kwa na. Naimot ti kasta pa nagsasaumaw pureng. Nagalas ti ibagbagam. Masya naklakin kwa na, ta baon baon kan kwa na. Sa nagaputan nagagat kat baon kamot na baon. Kataganos takasta nga ron ti kay batugan na trabaho. Jakamukan ka. Anyat ko na dito'y balay ngay, ag senyorita. Ha? Naglalaingan nan ngay. Kumusta ka dito balay, Jenny? Mayat mat, iso na lang ang tamabanugak no adda ni nanang dito'y. Di na ngamin kayat makita nga agtugawa. Di kayat na, agtrabaho akanayon. Agdalos, aglaba, kasyay. Anya? Ngam di mon ungtan, taamangan no ad-adda aguraan na. Una yan ni nanang. Ala, paspasin siya ang pailang. Sana bale, tagsapolak to iti pagabangan ta inton day off ko. Ta umakartan iti pagnaadan. Ha? Agpaiso, Jason? Wen, amok ti trato ni nanang ken ka. Madlaw nga da paborito na manugang. Awan ngamin na ilepas wa a kurso, Jason. Iso akas jay ti trato na kanya. No nalakala ko matimang sermon iti bakit inaramid kon. Hanggang baybay akman langan. Palabsen talatan, ta umakartan to niti pagyanan ta. Jene, mapan ka man ijay balay da mercy, taing katulungan nga agluto. Kasangay ngamin jay may kadwa nga anak na. Kanay, awan katulungan na nga agluto. Ay katwan ananang. Ngamnay, lepasem pa jay lablaba ama, di mo panawan na kas jay. Numalpas ka, sakan tumapan. Irwar mo man nagiti karne kan natang dita ref, Jenny. Wan ipag, No may ruwar mo, ugasam ton dagiti dadakkel a kaldero, tapno da paglutwa man niya. wan ipag. Anyat una alutuan ngay. Pansit wenno spaghetti. Kumpormen ay ipag. Ala nga ron, di pansit latan. Manggalip kan tu pa itinatang may sagpaw Si kanti makaamot na nalaing ka mga gluto, saan? Ay uwan. Kabailak amin dagita nga aramidan. Nasayat nga rod. Ala, makamu ka nga rodan dito Agdigosak mampay. Addan na sa pulan mi pagnaadan mi kani Jenny tatang. Iso alumasin kami niti pagnaadan. Ay kay adda ka na kayo dayta anak kaw. No siya
Kayat ko, tapno makay na namot ti asawam. Ha? Grabe, ti trato ti inam ken kuana. Tubtub nga rek mait, ang apain nak. Sa baybay akaw. Isa nasayaat no, lumasin kayaw ta may mayat mutlaang. Ngun nga ron, amok na itangar aramidan ni nanang. Ngam jak kayat ti makidiniskutir ken kuana. Isa lumasin kamilangan, tatang. Sinugsugan siguro jay asawa na, iso alimasindan. Oh, agatap kamanay na kunak. Kahit agpay sumat. Katday jay mat nga anak mo. Uto-uto mat. Paspasurot ijay asawa na. May mayat mutlaang no lumasin dan. Tapno amuda ti adda ken awan. Awan lat amukon. Sigurado asaan ang makaurnong dagijay. Tamay may salat ag susweldo kadakwada. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo, Jenny. Ha? Pagadalin na? Wana. Uray, tadwala nga natawan ag turpos ka ni ti kolehyo. Ha? Kayat ko ng magastusan ta. Sana balin tinapatag. Mailupas mo ti kurso narugyam. Kayat ko launay Jason. Saan na bali tawan pa anak ta. Kat agyaman nak no pagtuluyan nak nga ag-eskwela. Lakay. Nanang, pag-isi-eskwilaan ka nung magayam ni Manong ni Jenny. Ha? Kastaya. No kasta nga rod, no makaturpos, alaan nanto amin asweldo ni Jenny no agtrabahon. Siyempre, kwarta jay kabsat mo ti pagadadal na. Husto mo't kit diyan no maka-eskwela. Tapno ada katulungan ni Manong agtrabaho, nanang. Nagswerte talaga day dya at Jenny iti kabsat mo. Nasingpat nga minunay ni Jason. Ken, love na ngamin unay di asawa na, nanang. No siyak lamay sa, uray di na kuman pagadalan day dya babae. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. No ngay panawan nanto di kabsat mo. No ngay aglalakin to. Congratulations, Jenny asawak. Agyaman ako unay kan ka, Jason. Gapukan ka, naragpat ko ti arapaap ko. Nagsayaat kang asawa. Para mutla katatada ito, Jenny. Para ti buklen ta a pamilya. Un Jason, kat ikarik, jak sayangan ti panang paadal mo kanya. Ika gumaak ti makapasa iti board exam. Kat no makapasa, sumapulak adagos iti trabaho. Kasino nga tato'y umawag? Hello? Hello? Di ka di asawa ni Jason daytoy? Wan, madam. Apay ka di? Asino daytoy? Madam, umay kayo dito ospital. Ada dito di asawam. Intaray na dito ospital ta na disgrasya ka no itilugan. Anya? Awanan. Sana ko na makapag na Jenny asawak. Ala, san abalin? Tinapatag na ispalkan iti paggad. Kapilitan a pinutad dadag iti sakam. Tanapalalo ti pan nakadang randa. Gapoy ti pan nakadisgrasya. Kasano pa itan? Diya ako na makatrabaho. Di mo panunutan dayta. Di ka baybay ang Jason. Adda aklaang ditoy. Siyak tagtrabaho para iti pagbiagta. Apay ngay akas tamot ten tinagbanagaman ako. Di saan ka na makatrabaho, Manong? Wan agtali na daklatan adi ti balay. O naya. No apay mo't ngamin asikapay tinakapasamakan ti kasta. Kat nakasingsingpot kamot atao. Wen nga rod kaasi kamot, Manong. Sana bale. Tanda ti asawak amang ipatpatag kanyak. Patyak adinak baybayan. Sapay la kumaa, tadin tumauma ang mga sikasukan ka anak ko. Sapay la kuma, tadin na kanto panawan.
Mapanak man ijay balay da Jason lakay. Inak man kumustaan jay anak ta. Ala, mapankan, ta sumublatak tumot ang mapaninton maminsan. Tanay, makumikumakpay ita ijay talaon. Ala, tanay, kaasimot jay anak ko. Amangan nubaybay-an jay asawa na. Saan mo't siguro? Imposible mo tabaybayan na ah. Asawa na nga ron, baybayan na kitday. Oh, adto yan ti kanom Jason lakay. Mangan kanuan. Adto mo ti danom mo. Agyamanak bakat. Ala, ingkapay agsukat. Ta siya akong ti mga sikaso kin ni Jason, Jenny. Alaman nga rod nanang. Kagap-gapok ngamin iti trabaho. Nasingpot latamot di asawam kun kanak ko. Saan mo't anagbalbaliwan niya? Saan nanang? Nurumwarit agsapa. Ilutuan na ko ni ti kanak aging kay daw. Ket no kastoy amalem, itek outan nakmatan iti kanak. Ay na, naimbaglakit din ta nakatumpong ka iti nasingpot nga asawa. Wan nga rod nanang. Oray kastoy tinagtong palak. Naragsakak latta. Tanasingpot kan naasikaso ni Jenny kanyak. Kan naimbag ta intuloy na ti panagadal na idi. Isuitan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo. Wan nga rod nanang. Iso anagasa taklatta. Tanakatumpungak iti nasingpot nga asawa. Ala, mapanakon Jenny balasang ko. Mabati kayo man nandito'y dagusyo. Wan ananang, kat agyaman kami ata nakalagip kayo nga imay. Wan ata kayat kayo mo't ako mustaan. Katagyaman akan ka. Tadi mo baybay anti anak ko. Pagrebengak ti mga sikaso ken ko ananang, taasawak ket nga rod. Ken ay ayatik latta nga oray kas jay ti kasasaad na. Agyaman ak. Kat pakawanan na kuma. Pakawanan na kami no adaman saan anasaya at ngayon pagpakita mi iti kalabaskan ka. Ha? Mababain ak, kan makonsensya ak balasang ko. Ay na, awan kanyak dagi jay nanang. Lipatin tayo kumanday ta. Apay no agsubli kayon ijay balay. Tapno matulungan da ka ang mga sikasukin ni Jason. Ha? Di ka madanagan. Tasanan ang maulit tinaalas at ratukan ka iti balasang ko. Kaya't da ka atulungan. Iso ano umanugot kayo. Agsubli kayon ijay balay. Ala nanang, tapagsaritaan mi anaimbag kin ni Jason dayta. Imanugot nga rod ta sawak ngagsubli kami ni iti balayda, iso nga itaada kami manan iti balayda katugangak, kat kaasin na simingpatmatan ti babae a katugangak, kat sa anak ko na yan na marigatan, tadadan na katulungak ang mga sikaso iti asawak, nang rona no adaak iti trabaho. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti katugangak ka babae, kas tamatan ti ipagko, iso nakaragrag sakak tamayatan ti linangan mi. Alakastan, dugayem mo, Jenny. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastiman ti kunani kabsat aning. Di raman ang biyanang, kinababaunan idi ti trabaho, ngam awan nagbayagak kadakwada tangamin at paglaingak adida magustuhan. Katnon niya day paglaingak iso ti binsa-binsa nga istoryaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, madam. Ne, si kamat gaya man aning. Nasayata dakan, ala sumrakan. Agyaman ak, madam. Si kakit dimot, dinakman awagan iti madam. Nanabela, kunam kadilatan. Awan sabsabali kada tayo tagkakalugaran tayo. Kat, agbalin ka nga roden nga amok. Di madam ko nakin Madam Bella. Naisaan, jak kayat nga awagan nak iti madam.
Basta na, kunam kanya, kwan. Kat no kasta ti kayat mo, Nanabela. Kat anya ngay ti trabaho dito'y balayo, Nana. Kasi timbagakan ka ide, aglaba, agluto, kan agdalos. Day tala ang taramidom dito'y balay. Nga rod, Nana. Nalawag ti saritaan na. Aglaba, agluto, kan agdalos laang. Wan, awan mo ti sa baling aramidom dito'y balay. Kan saan ka marigatan nga aglabata, dua kami lang kanila kay kung ay labaam. Okay nga rod, Nana. Nalawag ti saritaan. Nanabela, apay, asino ti asawa di masikog nga anak ni Nana Juan na akaaruba yung nakiasawa ka din? Wan nabayagan. Nagkasarda, no? Live-in laang. Di damo nagawis iti kasarda. Tsak man ammo. Mabai na kamang damag ta mga nuko na anda man nakibiyangak. Kahit ayan nga di asawa na, apay adyak makitkita di tabalayda. Adan sa kanumay di abroad. Kasta matimbaga ni Juana ide kanyak. Oh, adang tangag paiso iti abroad. Ang mga nukun kunadala ang tikas jay, tapno saan amadlaw. Saan na madlaw, te? Saan amadlaw asini ko gandala ang di anak na. Aniya? Tila sasawamot, aneng. Ay sus, di tay laam mo anana. Agparparik na ngamin kanya, alino ko dala ang dadya babae. Nalaingak ngamin amang kilatis iti tao ka. Anya? Bye-bye am dagita. Awan pakibiyangan tayo kadagita, aneng. Ingka kedyagaon no nakaluto kan tamangan tayon. Mabisina kaon. Ay ala, nalipatak mo tay lutlutwag. Ah. Ay naksatang. Inton maminsan, aning. Bantaya man ay magtilutlutwam. Kita man, nakset tilinutom. Imbes sa mangan tayon, saan taglutluto kapalay ti sabalya masida? Ay, pasensya kayong tata. Naliwayak mo't nga paiso. Nagluto ka, bantayam, di mo pampanawan. Sana tila papanam. Uwan tata. Kung amin, ni Nanabela ngamin, kasarsarita na kita eh. Ay kaduray panunutam na tatinutlutuam. Ngala, agawam tagluto na mabisinahon. Adamot tang tangsit day ta ala kay primo. Kunamutlan asino akabaknangan no agsasaw. Gapot addan katulong da. Kunamutlan asinan amang sir-sermon kada tao. Ayan ni Aning, bakit? Apay nga awan manan diti balay. Jak nga rod ammo. Kunak no aday jay likod nga glablaba nga mawamot. Sursuran damat na siya babaunin. Nakasapsapa amapan makikarkaruba. Ay, wag nga rod Sinapa na tinagluto. Sa idi nakaluto kan nakadalusan, rimwaran. Nagsapa nga glutluto. Nalamisan ti taraon. Sa paan na tagluto tapno makarwar mo't amasapa dito'y balay. Papapananaya. Di ta kakaro ba? Mapan makis istorya. Anya klase ti babaunan ti kasta. Di tanto pa'y rumwar di ti balay amapan makisischismis. Ang isumutan, inaldawa kasta ti aramid na. Bagbagam tuman na diyang anay, kayat ti kas diyang aramidan na. Nanabela, anya ngay, di husto, di atap ko. Atap mo nga. Di masikog akaaruba tayo sinikog ang dalaang, saan da nga kasar. Aniya? Nakadamagam mo't iti dayta? Di kaaruba mo la di tabangir abalay Ibagbagadala ka nung adda ijay abroad ti asawa na, ngam kinapudno na katawan. Katawan pakibiyangan tayo ditan Biyag daday ta, aning. Narigat ti makibiyang itipada a tao. Masurunak lang amin, ta kunamutlan asino abaknang no agkaw-kawas. Kunamutlan asino nga asawa ti baknang. Tikit di trabahom ti into naram. Saan na ti biyag ti karuba, aning? Awan mo't problema iti trabaho. Talap-lap pasak mo't nga umuna sa aktorumwar a makikaruba.
Kan may sana kayat ni tatam a primo tar aramidam. Agtalinaad ka kumalaang dito'y balay. Ay, maburing akmo't agmulmulagat akla dito eh. Nukas di analpas kung ti trabaho na. O di agbuya ka iti TV, wano saan nag-cellphone ka. Maburing aklat tanana. Agsakit ti matak nga agbuya. Mas kay kayat ko ti makisarsarita iti tapnao, nana. Ay na, tapno amuyaw. Nagdudugyot dagijay nga amok da kayaw. Kano pati underwear da, kat ipalabada kanyak. Marugitak pa'y, ano saklaan tadyak kayat nga dam ako nada. Grabe mo, daytan, aning. Wan ko naklangarudan, nagsasadot da pa'y, ta ultimo inumun da adanong, payawat da amin kanya. Uray ko maano saan da nga imaw. Ha? Nakaimimot da pa'y. Kana da pa'y sadsadot da nga agdigos Di da pa'y agtut-tutbras. Naminsan na si putak ang nagtutbras na. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunon da kayaw. Nay, aldawaw, panagluluto man ay. Ha? Ay sus, un nga agpaisaw. Sige, agawid akong. Tainak agluton. Taamangan no pang uran dakdagiti amok no maladawak ngagluto. Sige mapana kong. Inton maminsan manang. Nakaring kan, Bella. Nay, bigat mo't kaya man. Ala, agmurmuray kan, taday pabuyakan ka. Nay, anya na ita. Adain senti ka ruma a video niya aning. Ngag-chis-chis messages tor. Anya abidyo ngay. Ito yan, uyam. Mamit lang ta i-play ko. Nagsasadot da pa'y ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko man no sanda nga imaw. Ah, Ay nakaimimot da pa'y. Kun adda pa'y kat sadsadot da nga digos Si da pa'y agtututbras. Namnamin sala na si putak ti panagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunin da kaya. Oh, makitam ti kasta nga aramid ti babaunin ta. Nakalas. naglokon day jay a babae. Apay nga yakas ta ti ibagbagana. Dadadaulan na tayo diliklikudan ta. Adita ammo. Laimbaga, tada ng video kankwana. Aniyan? Pagimpakya mon na dyan nga aning, tapapanawa mon, bakit? Nagawid ka mo tanay. Ala, sumrakan. Nagdakal mo tabag nga awit mo. Apay, ang bakasyon ka. Saan? Pimanaw akong ijay balay da na Bella. Ha? Apay. Alaman siguro madingay naramid mo. Ay, awan mading aramid ko. Di dala maaklon ti mading aramid da. Agpaiso mga imot kan dugyot da. Di da maaklon da ita. Iso a pinapanaw da. Anya? Apay, inapamida. Saan mo? Imbagakla kadagiti kaaruba ti pudno nga ugali da. Ngam sinakit-dakit din. Makita. Di inaramid mo manan ti jak kayat. Apay aya di mo amo ti mabagbagaan. Di mo may kat ti kinalaing mo ngagchismais. Nasayat ayat ti kasta. Inka chis-chismisan nagiti amom iti sabali at tao. Imbis sa pribado ti biyagda, mapan mo mat chis-chismisan ida. Awan mo't mading aramidag tatang. Apay, dakas ti agistorya. Dakas ti makis-istorya iti pada tao. Iso nga rod nga dangiwat tayo. Tapno adda usaran tayo nga agsao. Nga agistorya. Di mo man ikalintigan ti mading aramid mo. Saan la namnamin san, wano namnamin mo anaiso kay ti kasta. Naminadawn. Sa apay ti madiken ka, nainayunam, kan kiskis sayam ti istoryam. Panang dadaali ti pada tao, ti kasta nga aramidam. No di da kayat saan laang. Ado ti pagaplayan sa bali dita. Wala, ngam awan pagbayagam at trabaho, ta kastamot ngamin ti aramid mo. Agbalbaliw ka man, anay. Ay, awan ti rumbang abaliwak tatang. Taawan madingar aramidag. Agpakpakatutuo aklaang. No kasta, pimanawan di katulong yo, Sabel. Wen aning, makiasawa ka nung aminin. Aya, ang mga numasikog pa yan.
Ay, jaklam mo saan mo tikunak? Ang mga numasikugan day jay, iso ang nagikatan. Kahit, kasano, mga laka iti sa bali ababo ninyo? Kapilitan atan agpada kami met nga da trabaho na kanila kay. Ay, agaplayak nga rudin Asabel. Alaan na kung tasya akong tisweldo ang ababo ninyo. Ni apay, jesigo na trabaho ngay. Awanin na. Pimanaw akong tadyak maanusan ti trabaho ijay. Kun, agasam, pag imunan nakit din jay bakit nga amaw. Ha, awan mo't madingar aramida. Ngam pagimunan nakit din. Iso ang pimanaw ako na. Anya? Iso nga alaan na kung tapno sa anak ang mabakante, Isabel. Alang aron, tapagsaritaan mintong agasawa day taaning. Kahit inawat da ka. Siyempre siyak pa'y tatang. Inawagan na ko ni Isabel, mangrugi ak kanon nga agtrabaho inton biga. Swerte, tada pala mangawat ken ka. Nga oray kasta ti ugalay. Isong agbalbaliw ka kuman. Ijamaw ti makibibiyang iti pada mataaw. Nangro na nagiti amaw ta sana nasaya ti kasta anak kaw. Apay, dakas ayat ti agistorya. Iso nga rod ti usar tingiwat. Agsaw. Wan nasaya at kumalaang ti isawang maw. Sana kumkumpurmay. Awan rumbang abaliwa. Tawan mading aramid ko. Gagangay laangan ka datayo ti kasta. Ramen ti biyag day ta chismis. At ni Eric, balasang ko. Ha? Ay, awan da pa'y Di da pa'y si mangpat nga gasawa, nana. Apay ka day. Ita nga minti schedule ti panang massage ko kunkwana. Sika nga'y, ang mga nukayat mo ti agpamasahe, balasang ko. Agho-home servisak iti body massage. Ha? Kastaya. Ay, sanan. Tawan mo't nasakit iti bagik. Ala, urayik nga rod idan asumangpet, tani. Adayo pa'y nga minti naggapwak. Ala nga rod, pasensya kayon. Di kay mabalin apastrakan dito'y salas. Tababaunon daklaang dito eh. Sana balen, awan problema. Dito'y latan balkon ti paguraya. No kasta, kanayon nga umay dayja abakit dito'y balayaw, Sabel? Wan aning taw may agmasmasahe. Wano saan na agdalos iti kuko. Ngam ni Eric nga asawak ti kanayon na servisan iti body massage. Ta kanayon nga agsakit ti bukot na nukwa. Kastaya, ang amam, adanadlaw ko iti dayja abakit. Uray bakit, ngam kaslad da sarsarampiting na. Ha? Agasam, nakabado iti tubeless, ken nakapalda iti nakiting. Nalaing ngamin nga agdala. Kan may bagbagay namat. Tanapintas ti pamagina. Ang damat sarsarampiting dayja bakit. Madlaw si ka. Ay, jak kursunada ti panagbadbado na. Bye-bye amlatan Kas jay nga rod ti trip na. Oh, adto yun ti kapim Eric. Ni sanak pa ta nagpatimplaning. Kaya may sanak ngagkapkape. Ay, kastaya. Si kaman la ti lalaki nga amok asaan nga kapkape. Iniwasa kong ti kape ta, bawal kanya. Ay, kastaya. Mala, inumak nga rudan da itong. Apay, di ka pa'y makaturog aya, rabiin. Saan pa'y nga rod? Si kangay, di ka pa'y maturang. Madamdamaak pa ya maturog, ta urayak ni nanakikay. Ta umay nak imasads. Ha? Rabrabi nga umay agmasahay. Wen, tadi na kano masango no bigat. Kan may sa, agap po kano di takaruba. Iso ako na akado magaslat ta dito yan. Kay, amo ka din ni Isabel nga asawam ti umay na. Wen, imbaga kitay. O ala, in ka maturogan na nin. Ah? Ay, sige nga rod, Eric. Nakaskas daaw mo daytan. Rabrabi nga umay agmasahay. Uray bakatan day jaki kay. Ngumadlaw nga adam ampang na. Isus, pudnong sama ti atap ko. Mapansan at talaga. Wan ay napatsindak ka day. Pudno ti bagbaga kada kayo. At dalakit dilimod a relasyon dagiti adwa. Imposible. Bakatanan ni Kekay. Kat, anya kumano pa ka?
Adaya binakatan nun ni Ampang tinagaray. Kanayon iti balay da sabay. Kat pasaray rabi ipay nga umay da kayaw. Alam sa bagay, gwapo mo ngamin ni Eric nga asawa ni Sabel. Uray asino mo't siguro a babae. Talaga ang makayawan iti kinataer na. Uray bakit talaga ang makayawan kan kwa na. Nukas na, saan ka nga agimon? Di mo pagimunan ni Nanakikay, Isabel? Kan, di ka agatap, iti kanayon ayu umay na dito'y balayang. Ala, apay ko mga agimon kan agata pa, kat awan mo't madingar aramiden da. Ay na, panagkunak. Nakurang ka iti panagsipot, Isabel. No siya, mapaliiw ko ti garaw ti may sa tao. Bantayam ana imbag ya asawam, Isabel. Taning, uray bakit ni Nanakikay, may asim pa ako nada. Ah, mabalin ka di aning. Di mo padaksan dagiti dua tawang magmadingar aramiden da. Atap mo laang dayta. Saan ka gayam asilosa, Isabel? Nasingpet ka ngamin unay. At dayta, nakalosyon ako. Imposibleng asaan at tumalyaw ni Eric iti kastoy asuot ko. Nagkiting kanangul-ul a shorts. Kan nakasanduak laang iti naing face. Nakaturugan ni Isabel ng asawa na. Oray, tasaan asilusan ni Isabel. Padasag man agargarin ni Eric. Magargarin tupay iti baka. Siyak tulakit din akaubingan na laang. Ay, agatan. Aging tuturog ako. Hoy, aling! Bumaon ka man dita! Ah? Ne? Apay Eric? Apay akas lakuungot na. Nagalas ti ugalim. Padaksen na kami kan ni Nanakikay. Ibagbagam nga da relasyon mi. Ha? Kwa? Amom kadi ang pambalinda ka ngay darom iti kastangar aramidam. Ha? Ay, ini. Awan matimbagbaga. Ulbod! Ako kusam amin na nagargarat mo, tapumano kan. Ha? Ne, apay nga eh. Saan may kasapulan ti chismo sa ababaunan? Kat agsagana ka, tay darom da ka. Anya? Tay tangamin ka, di ka dumdum nga iti pamagbaga, anay. Di mo ngamin maikikat ti kastang ugalim. Anya ti aramidak tatang. Diyak kaya ti may darong. Awanan, nagdarumda ka naon. Naglaing ka ngamin ngagpadakas iti pada mataaw. Nangalaam ngamin iti karbangam amang dadaal iti pada mataaw. Tatang, tulungan da ko ma. Diyak kaya ti may darong. Anya ti aramidak. In ka makipagpakaasi ah. Marang isanod da ti darumdaken ka. Isabel, Eric, umayak agpakpakasi kada kayo. Isanudyo ko man at idarumyo kanyak. Aklunak tinagbasulak. Pakawanan da ko ma. No kasta, amina mon tinagbasulam? Un Eric, sorry no nagparbuak iti sarita. Di da kun idarum, please. Grabe mga mintar aramidam aning. Pinadakas da kami. Imbagbagampay ka no adida ka suswelduan. Kat on time mo ti pa nagswildom, sana ya? Un, kamalik dagi jay. Iso apakawanan da ko ma. Agparinto mga iti sangwanan nyo. Di da kun idarum. Tumakder ka. Ala, ikanda ka iti may sapay agon daway mong agbalbaliw. Isanod min ti darumiken ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya ngay dayta. Ag-public apology ka. Ay, oo na. Sige, kabalak nga ramidan dayta. Inton assembly meeting ti barangay. Agsao akto ijay sangaw. Saan lang ay di barangay hall? Ura iti FB. I-public mo ti FB. Ta ijay kang ag-public apology. Ha? Onya, mayat ka wano saan? Kababain samot no iti social media. Mayat ka wano saan? Sungbat, tanong di mo kayat ituloy min ti darom. Ay, sige. Mayata kong Eric. Agiyaban ka, tadi dan pinatuloy ti darom da kontraken ka. Una,
Ngam naamuanan ti publiko ti inaramid ko. Taijay mo't social media ti kayat da pagkidawak iti pamakawan. Kahit anyang araw, talaga kasta. Inaramid mo mat. Pag nakmamlay ta na napasama ka na Wan tatang, diyan kun aramiden ti kasjay. Oh, adakan. Kumusta ti pagnam? Naawat ka iti trabaho? Saan tatang? Adun tinagaplaya. Ngam awan apulos tinangawat kanya. Ay, nalabit ang muda at tinaramid mo. Isa mabuting da mangalakin ka. Tabang ano aramidem mat kanakwada ti kasi tinaramid mo kadag itinagbalin nga amo iti kalabas. Kasano day to yan tatang? Marigatan na ka makastrak iti trabaho. Ala, di ka mapukawan iti namnama. Nagbunga, nagitimulak anatang. Isursor mo nga ilakaw. Aglako kalangay. Wanan kapilitan ng akas na tatang. Di mo ulitin tinaramid mo. No di mo kaya tadakdagas pa iti pagtungpalam. Wan tatang, agbalbaliw ako. Inkarigatak nga rod tinagbalbaliw kat liniklik akon timapan makis istorya kadag iti agdudupong at tao tapno saan ka masulisog nga agchismis. Kahat kasi na iniinot mo tanaykat ko ti kasta nga aramid ko. Kat ita adan pagtagilakwan mi itinatnatang iti sango ti balay mi kat isun ti pagbiagan mi iti amak. Alakastan tigayem mo aning. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan iti drama to gayemyo Jenna Almoite. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Pastoy man ti kunani kabsat Emma. Dirman ng biyanang. May saak abalo kat adagmay may sa nga anak ko. Ngam aday ti adayo tagtrab-trabaho ija abroad. Adamot ba kalalaki akabsat ko kat iso ti kadkadwak iti balay mi. Tawan kat nga rod balay na, iso a pinagnaad kon iti balay mi. Ti nga rod kabsat ko ti pakay sentroan, wano pagtarayan to istoryak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, adakan manang. Kumusta? Nairormaw tayo pao iti ka anakak. Wan, Mariaw, at kinatang ko nga ikan. Lutwa mo, ta iso ti sidaan ta. Ay, ikan? Kunak no bulalaw ti sidaan ta ita. Kunak ngamin asumuro tak tasak ti gumatang iti sidaan ta. Ay nasaanan, tamaibos mo ti kwartak no kadwa ka. Ni manang mangrabak manan. Mangrabak nga. Agpay sumot nga ado ti paggastusak no kadwa ka. Iso ana sa isaya at lang nga agbati kan dito'y balay. Ni manang Malaing kalutwonan to'y insangput ko, Mariaw. makapasadot mo taglutaw no sa anakarnay. Ang malaman lang ay. Manang, kwartaman, inak ko magpa-check up. Nasakit ti tiyan ka. Doang aldawan ngagsaksakay, jak lay bagbagakin ka. Apay ang nasakit. Jak nga ron amaw. Matanagan nga ron. Amangan ba't no nadadaalan ti kidney wano liver ka. Kaiinom mo iti arak daytan ah. Saan mo't manang? Awan mo't pilpilyan ti sakit. Manaw, ti kasapulam. Ag-private doktora ko man, ta nagatidug mo ti pila iji public. Diyak kabaalan ti agpila ti mabayag, ta nasakit at talaga ti tiyan kaw. Umanay to'y 1,000 nga ta. Kurang manang. Anayam 2,000 ta siguradong adda irisita da nga agas. Ken amangan no agpalaboratoryo akpay. Mabait lang nga raw. Aday ta.
Inkanto makitangdan nga agbunag iti semento ken haloblak inton bigat. Tagpabunag da kasinsin Juano. Now, agimbagak Magimbag kamot siguron. Ala, inka agpa-check up nga rudan. Tapno mairisitaan da ka iti agas mo. Wan manang, kasto ikaw, diya ko nagsukat. Ni, much money kayo ita, Tata Mario. Nakapidot kayo sa iti kwarta. Ano? Tinakaw mo. Si kakit di mo't guryaw. Anyat pagkit kita am kanyak, agtatakaw. Ala, agorder ka pa iti pulutan. Kurang na ita. Ala, kakaiso na ang much money kayo ita. Ita lang manin nga agilibre ka. Wala, ta itala nga nakatsamba. Apay nga itakala sumangpot Mario. Nagturugam idirabi. Kwa, nakiturog aki di balay ti kumparik. Jak kabailan ti agawid. Nasakit ti tiyan ko. Ay awanen Naladaw kan iti papanam kuma. Isupay kuma ti makumpuyam. Sana balay ta adupay ti aldaw manang. Apay akasta tilangam. Kas kala nalaes at tilapia. Naglabasit dagita matam. Ken kasla. Angot hangover kamot. Saan manang? Angot ti agas ti mang angot mau. Kenjak nakaturturog iti rabi ay. Ta talaga nasakit ti tiyan ko. Apay, di da nang ted iti agas mo ay Nang teda. Ang kaslasaan mo't akim na. Ang kuna ti doktor kaw. Sala umipikto ti agas kaw kalpasan ti dua nga aldaw. Anya. Kat anyat ko na dangay. Apay kano sakit ti tiyan mo. Alak pala ti resulta ti laboratoris ko inton bigat. Maamuan pala no bigat no anyat sakit ka manang. Anya. Ay katala Agsubli ka nga ro din ton bigat. Tapno maamuam ti makagapaw no apay nga agsaksakit ta tiyan mo. Manang, adda ilaklako di barkadak alugan. Gatanga maun. Nalakalaang ta second hand. Pangusarak itilugan kat jakmet amo ti agmaneho. Ay kat isuro ka manang. Nalakalaang may automatic day jay. Isaan nalakala amasuraw. Sagmamano kanungay, awan kwartak. Adda? Adot kwartam iji bangkaw. Binulan apaw itan na ni Kayla manipod abroad. Sa bali pa'y tay pensyon mo. Mano aya. 100K kanulaang. No sa balit pangilakwan na, 120K. Ang amno data, 100K kanulaang. Anya. Gatanga mo manang, tapno ada service mo. Siyak ti mangisurokin kang ag-drive. Ang numasadot kang agmanehaw, siyak ti agbalin a driver mo. Ay, damagag tupay kin ni Kaylaan no anyat makunana. Uray di mong damagan. Kwartam mo ti maigata. Ay saan Masapol ang maamuan na. Taisuka nga ro ti paggapgapuan ti kwartak. Awagak tupay jay kaanakam. Hello nakong. Aday bagbagan ni uncle mo ala ko ti gayem na alugan. Gatangan tayo ayang ata. Kada kayo ananang, adala ko umda sa kwarta. Ang nakurang ti kwarta yung dagi pa itak. Saanon, tadamot kwartak ijay bangko anak ko. Ipakadaklakan kamot Sa bagay mayat no dalugan nyo. Urita mo na uncle dag-drive. Tano da papanan nyo, adaw sa nyo. Saan na masapol nga commute kayo? Kat gumatang kami nga rod itilugan anak ko. Second hand ka no. Kawanan ang kitaan nyo mangan mo no adot dadahal nan. Ala, taibagaktukin ni uncle mo, takitaan na naimbag. Bangkuyog kayo iti mekaniko, tapno damang kita. Wan anak ko, ibagaktukin ni uncle mo. Di kay matanagan na naima. Kondisyon tilugan ko.
Jak kumaila ko kay, hanggang kasapulan mi ngamin ti kwarta. Napintas pa yung ngamin tilugan ko. Alaka, tagtalakakan ka, Jaime. Saan kamot siguro amang luko? Si kamot gayam ti bagbaga ti kabagis ko nga akin kuko iti for sale. Kunak amang kuyog kami iti mekaniko amang kilates. Ngam saanan ta si kamot gayam. Adda pa nagtalakakan ka baraw. Una na. Kondisyon na talaga tilugan ko. Naiwanan iti hustaw. Di awan usarin nyo no ilako yung tilugan niyaw. Sana bali na. Makagatang kamin tumanin makaurnong da tao. Adda ngamin paungsaran mi iti kwartana na. Alang nga rod, agyaman nakbaraw. Agyaman akmet na. Mario, umay ka manganan. Anyalat kukuam di taayan tilugan aya. Paandar ka, paandar. Manang, inak ipariper tilugan no madamdama. Ta medyo nakapsot ti preno na. Anya, kagat-gatang tapay lang at dadagos mariperan. Gagangay na, manang. Ta sana brand niyaw anagatang tilugan. Ikan naktoy ti kwarta. Ta ay nakpasukatan ti preno na. Mala, madamdaman ton, mangan tapay. Gasam day ta, diservice ka pa yung umay makisya, Tata Mario. Gagangay na. Sabali at talaga no pensyonado ti kabsatan niya. Kan adda di abroad akanakan. Wala. Nasingpot na gidya nga ginakanyak. Nangrona ti kabsat ka. Nakasingsingpot kanyak. Amin nakidawag itid na. Wala, ngam uto-uto mo. Ang bagbagam nga pacheck up mo. Ngam paggatang mo lagayam iti arak. Wala. Naglaka amamat pati na di akabsat ko kanyak. Kas ita, imbaga nga da ipariper ko itilugan, ngam arak mo't gayam ti papanan ti kwarta. Tama. Tama nga numakarma kay ti kastang aramidam Tata. Numakarmaak, mairaman kayo takaraman kayo iti arak agat-gatangag. Datayo mo't amin ti mayranrano di ti kupitak akwarta ni kabagis ka. Sika lang di na kami ramraman Tata. San man? Nairanon kayo mag. Datayo amin Kuna may suro nakagmaneho. Kano ngay nga isuro nak Maria? Ay na, saanan manang. Delikado no bakit tiyag manihaw. Ang mga no malipatam tiyag prinaw. Ha? Apay, kaya tiyaw, ti madisgrasya. Narigat tiyag manihaw. Sa nabalay, tadak mo't a driver yaw. Wala, ngam no ka sa pulak tilugan awan kamot. Kanayon kamot arumwar. Wala, tamapan ko nga rod ipapariper tilugan. Tapno kondisyon na kanayaw. Aywan, mangted kanto gayam iti pagparehistro itilugan. Tapno saan na mapinaltay. Apay, saan pa'y ang nakarehistro ay Umadanin ti panag-expire na manang. Kun adagatangag a pyesa ta adasukatak. Ay, awanan. Maibusan ti kwartak iti karireper itilugan. Kuna ni Jaime, awan dadaal tilugan nga inlako na. Ngam nagadumo gayam. Wen nga raw. Sinaor na tayaw na dya Jaime. Isubli talangan tilugan kan kuana. Gastos mo't gayam. Itilugan latan ti papapanan ti kwarta. Sa nabalay, tano makondisyon. No mariper amin adadaal na, napintas taon. Ay, inal daw samot nga da-repair na. Sa nabalay, tano makondisyon. Awanan ti problema tayo o manang. Ay, nasaya at nasabat ka, Jaime. Adaman ibagak. Kunam nga awan ti repair jay lugan nga inlakom ka na kami. Ngam apay ngay adandan inal daw mo't nga adda ipatarimaan di kabagis ko. Isong ti papapanan ti kwarta. Ha? Ne, awan mo ti kasano a repair day dya ta na kondisyonan. Kan agdaw-dawat manon iti pangrehistro.
Ha? Ay sos. Katno kay parparestrok na dyan, di na panabulan na na. Ah, kunana ag-expire. Saan na na? Intun umay atawon manen Ay naglukon da dya Mario. Sa dimawat manen iti kwarta kanyak. Pagparehistro na ka no. Nay, kitaan nyo tanay. At nanadamag ko iji kabagis yun na. Kanayon ti siyat da iji balay da guriyo alakyan. Iso kanumot ti paragatang iti arak ngayon inumunda. Ah, anya. Ay nagluko da dyan. Lukluk kun naksamot da dya tao. Nod da ibaga na. Penken nyo pa'y no pudnuan no saan. Tanay, ang mga numasay-sayang laang ti kwarta adaw dawaten na kada kayaw. Apay, adda pa managnagda, amang ibagay ti kasta ka na kayaw. Dadadaulin dak na kita tao. Neket di ka nga rod agungot, Mario. Diyak ngamin magustuhan ti kasta nga ibagbagada. Panang dadaal ti kasta nga ibagbagada. Mabalin ko idang darom no kayat kao. Ay, Apay, asino ti mas patsem manang. Isuda, wano siyak akabsat lao. ay. Kahit naggapuam nga road. Apay adwaal daw nga awan ka dito'y balay. Manipod at dalugan, tila papapanamon. Napan ko nga rod imparipir ti lugan. Inururay ka. Aywan, adapay udik ijay nagparipirak. 2,000 manang. Awan maitid kon, naibusan ti kwartak. Dayta, pinadakas dak ngamin dagi at tao. Tilain dandanon dakin ka. Isa di na kun ikan iti kwarta. Isublitan ti lugan, tapuro repair mutlat maararamid. Ay, saan sayang. Napintas ti makina na. Apay nga rod akanayon ti repair na. Isublita laangan. Wano saan? Ilakutan iti sabale. Ay, saan kasayang. Naimbagla pag service tayaw. Di yun ikan iti kwarta no kasta teraramidan na nanang. Woy, nanak ko. Talaga nga insardeng kun timangtad iti kwarta kun kwa na. Iso na laang tamakaungot no saan amapat ganti kayat na. Bayan nyo takasaritak man no sumangpet. Alaman anak ko, si kati makisarita kun kwa na. Bareng agbain, wano agbutang. Sapay sabali no makaungot. Kasla agasok ti agong na, kat dumakkel dagiti mata na. Apay ngay akas dyan ni Uncle. Makipagnanaad lang arod kada tayon. Kas jay pay laang taramidan na. Ngun nga road. Nasingpet kayo unay ngamin nanang. Di yung spoil din Di yun ikan iti kwarta tap na mapilitan nga agsapol iti trabaho na. Mes, panyum ka di day tao. Siya ka dati kasarsaritam, ading. Wan mes, panyum ka di day tao. Ay, di nakawagan iti mes. Bakbakutan akon. Iti 5 titawang kon nga mes kung kunam kanyak. Ay, kunak no agkatawunan talaag. Saan na madlaw nga 85 maon. Kasla 65 mulaang. Sige, panawan kan. San ko ako kwaday tapan niyo. Akin panyungay nga ta. Si kamot latilim mabas dito'y itay. Aywan, bumalasiw ka kaday di kalsada. Wan, tagawid akon. Kagap-gapok ngamin di tabangkaw. Pun nga raw, nakitak ti panaggapom di tabangkaw. Siguro, nangirwar kay ti 1 million. 1 million na sa asawamag. San mo 50,000 pesos lang mat Tanay, masaduta karwar-arwar ije balay. Iso ginulpe kung bastok iti manuabulan. Ala, umay ka mes. Takuyogan ka bumalasiw di ta kalsada. Tamangan no maatalan ka. Rumbeng ko nga adda akanayon kaduam. Nang runakit adda kwarta nga igimaw. Sapay ado ti hold upper kan manipdot di taoy. Saanan, kababain mat. Alakit din, kuyugan kan mes. Ala,
kanum day ta in order ta. Kas pagyaman ko, iti panang kuyog mo kanyak. Anyat nagan mo tayan. Sak ni Mariaw, si Kangay. Ay! Allah! Unay matapan na kay ranrananan. Mariamat tinagang ko. Ah, aya. Ay, talaga nga ron adatati na ikare, pare titunggal may sa. Ah, anya ti bagbagamon. Nalab at persaytaken ka, Maria. I love you. Ay nagtal na ka man. Di nakman bulbul at singan. Sika. No kaya tenak, agdenatan, Maria. Ah, Nagpintas ka. I love you talaga. Itulog kan nga agawid iji balayaw anya. Tanay, madandanaaganak. Ang mga no adamang hold up ken ka. Adaw nagiti hold up iti dalan ita. Numuna kitag may sakan sa iji balaymaw. nay, apay nga mom. Kunak tupay ka. Basta marikrik na nga awan kadwam iji balayaw. Agam, apay awan anak maw. Adada ije abroad. Nasapa ka na balaw ngam jakon na kaya asawa apulos. Ay, sayang ti kinapintas mo Mabalin pa'y, no kaya tenak, Maria. Sapay ko taad na namnamakin ka. Asino ti bakit nga insangput mo, Mario? Nobiyak manang. Anya, ay di ka man mangrabak. Asino day jay kunak? Nobiyak nga raw. Di Maria. Impasyar ko la diti balay tapno maam-am mo magtiagbalin nga ipagmaw. Apay, manutawon nan. Bakbakatan mo ten, Mario. May aman tatawan. Ubing pa'y ni Maria, tanaping sapay la amag na. Sige ta, rumar kami lang. Muludak pa'y tilugan mo anya manang. Ta itulod ko ni Maria iji balayda. Maria, babes. Imawag ti maysa ka na iti karuba may. Apay ka no, Mario. Nadisgrasya ka na. Agnangabit ti biyag na. Adda iti ospital ket agkasapulan iti dakkalagatan. Masapul ka no ang maopira. Anya, akating kakitaan na. Awan kwartami, babes. Pautangan nakman pa'y. Uray 100K laang. Bayadak daw no agpaw iti ka anakak iti abroad. Intun umay alawas pa'y lakano ngamin ang makapaw eh. Ay, kasano nga ikat kurang madjay kwartak ditoy. Ada jay bangko ati daduma kwartak. Ala, kuyugan kan amapan mangirwar, babes. Ha, Alan, babes, agunay kan. sige. Mabit lang nga raw tagpulbos kan nagsukatak. Ay na, agyamanak at talaga kan ka, babes. Na maglakid din tadda ka apagbuludan mi iti kwarta. Sakbay ayawat ko te kwarta, agpirma ka pa'y nga rod dito'y naramid ko kasuratan, Mario. Amang ipanagnak, ngay mutang kay ti 100K kaniyak. Nalaing ka pa'y lagayam nga agsurat. Kuwan na, naindag pa'y lang ti panagsurat ko. Ala, agpirma ka. Apay, masapul pa'y lang ayakit agjowa tamat. Ay, oray pa'y. May maya mo lang no ada pagpinirmaan ta. Ala, agpirmakan. Tapno malpasan. Ala nga rod Itaman pa'y adi ka rimwar, Mario. Apay, awan lakad yo kadagiti barkadam ita. Rumarak to no madamdama manang. Anya dagita nakabag iti dadakkal. Badok manang. Inak man pa'y agbakasyon. Pagbakasyonam, Iji Manila. Inak agsapol iti trabaho. Naimbag nga oras mo, ading. Ada ni Mario akabsamaw.
Ne, awan manang, napan nagtrabaho ije Manila. Manangal lilaw day Jacob Samaw. Manipod na kautang iti kwarta kanyak. Sana na nagpakpakita. Jak pa yan mawagan ti cellphone na. Ha? Imutang iti kwarta kada kayo? Wan, kuna nang aramat medyo hospital. Nadisgrasya ka kanaw. Critical ka no tibiyag mo. Anya? Adto ti kasuratan, nakautang Jacob Samaw kanyak. Idarom ko day jay ataw. Inalilaw nak ngamen. Ha! Dito'y lagayam ti paglamlam mangam. Manila ko nam ngam dito'y malagayam balay ti karobam tinapanam. Babes, di ka kadagkaskas ta. Di na ka di idardarom, babes. Babes, tarupam! Inulbodan nak! Isungay darom ka? Saan ka di Di nak idardaraw, Maria. Ang bayad akto ka na ino makasapulak iti trabaho. Ay, kanon to pa makatrabaho ka? Inton nagornosan, dagita sakam. Maria. Basta agsagana ka, tay darom ka, Mario, aman loloko! Indarom da nga rod ti kabsat ko kat kasta unay apa nagpakpakasi na kada kami iti anak ko ngam binaybayan meetup nagnakam. Nabalod nga rod iti sumagmamano atawan kat idi nakarwar naragsakak ta nagbalbaliwan. Kat patsak ang nagnakman na dayjay apan na kay balod na. Kat ita isumanan ti kadkadwak diti balay kat saan na nakas iti sigod daramid na kat inidyanan dagiti bisyo na. Alakastan, tugayem mo, Emma. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Salamat manan ititunggal maysa. God bless kada kayo amin. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Nida, dirma ng biyanang, idinapadasak ti imutang na adikak kat pinaggigiddan ko pa'y. Awan umno at trabahok, iso nga utang tinamnama kapangalaan iti kwarta. No adag pa utang adda kwarta, ngam no pa nagsisingiran, may stress akon. Rogyak man nga rood, ti agsalaysay. Ay nananang, nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo ni iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro sala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula diti unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang. Ngam tinawarak iti 3,500. Ay na, nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin dyan naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta dyan mula nang nanang. Napintas ngamin apang display tiyo nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula Nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta. Kaslatay baknangan at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang ti inggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Wen atan kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Dagiti sumaningera. Di da pa'y amnesia. Tapno malipatan dan ti singiran da. Ay nagloko kan. No umutang ka, kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka. Lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang damang ngamin. Ngam di da pa'y lapaybayan dagiti pautang da. Di da pa'y idunar ka dagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiyagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo tayo rikap kuntiri daw.
No rumar kayo. Ta isarak ti balayan. Ay saos nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saron. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya day ta marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, aday jay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo't trabaho na. Anya, ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay uwan mabalin mare. Sige, taibagak to kun kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Isu nga umay na laikaro na niya. Wan mare, ibagak to kun kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet, ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Bastitlat utang ko ka dagijay. 2,000 kan ni Helena. 3,000 kan ni Tata Darwin. Kan 1,800 kan ni Nana Lulit. No saan ka kano ang makabayad, ing kakano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbaga da dayta? Wen nga road, may mayatan ti kasta tapno malpasan. Makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan da taramida ka. Apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan da ka nanang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para maula dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para maula ka datayo. Daytang amin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances no awan mo't gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kiti amang risot iti problema. Taanakdak mo't. Saan nabali tayo sardang kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Wen, danag yun aya. Uray ta kompleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita, basta di kan umutang nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manain? Ay na, saanan. Narigat kan to man na singirunan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. Saan mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang ka, nida. Ure ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumatial daw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrikat tupay timparami tyo kanyak. Isa husto lang dyan daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rudan. Tamangan no mabulbul at singnak manan kamayayo ak manan namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo, sumrag ka Saan na? Pumayak la ko magsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! Umay ka man! Adda ni nardo! Anya man di gagaranan aya. Nagsingir awang kwarta. Umay ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito inida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka matalemang. Ala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni Nida dito ayang tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas ti bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay.
Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin pakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Wala na ata ni, sumanubli na dyan nardo. Manupay a tao ay tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Isu ti kadakkelan na nakautangak. Kahit anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiya itad ko. Wan tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapo iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika ti rumbeng nga agbain. Saan nga isaw? Makauma ti pa nagrupropa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa din mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken adda riting iti makannawan nga akin babati mata na. Kinadapikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawaam nga rin ti makipurdiya tapno makabayad kan. Ne, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag lagi tay kalding kao tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Ha? Magagat ka aya? Ken amum aya ti ayan lagi di kalding kao. Amok tata. Kan amok tayan ti balay da. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kaya't mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, ag biyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko tata. Naimbag nga oras mo manang Darya. Umaya man makipurdiya. Ni, itaman pa'y makipurdiya kanida. Uwan manang tane kasapulak ti kwarta. Ada ngamin utang ko masapul ang mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawan na, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day manang. Tani sayang taldaw ko. Ay katala makaammo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawan na manang. Oray inaldaw nga umaya kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka diti balayo nita. Ay, notebook man taigpil mo, Nardo. Una, tao mayak man agsingiran. Di ka lamasyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrok ka. Agyaman ak. Adda pa'y mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat anusam ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito'y balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro daytaken ko na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inaldaw ka no kiti nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao, awana na. Kapilitan nga ginaldaw ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na dya adjust ka, Nardo. Katagin na nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, anusam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkunang amin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. No adala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada kong na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida.
Di ka lagnak-nakam. Gusto man ti utang. Kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulom. Bay amon day taot utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, Barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada ngamin nakakumikumak na. Aywan, ada ninida. Ay na, awan masingir mo kun kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day ta ilamlamang mo di talikod ang Barok. Ha? Sabong samag. Uwan, nana. Ha? Kasarita ko maninida, nana. Mabit lang nga ro, taaya ba, Barok? Ni, apay da ito asabong nardo. Para kan kanida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As ti inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na kay karik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di na ka din singiran iti utang ko kan ka. Ngun saanan talaga? I love you to, Nardo. Akpesaw? Wala. Na-develop mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inal daw pa nagsingir mo. Agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ay, aguray pa'y mo't enjoyan ta pa'y mo't ti panagnobyo kan panagnobya ta, Nardo. Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay. Marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag, di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapulaang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsudyo. Wala, kasla-kastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Damat gaya man nobyo nida. Kaamam mo. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa yung mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapmapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga agana. Wento ka di. Madanon tulat tama ng darya. Ayun, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako niti kasta trabaho. Ha? Makabannog mga min. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kon may kasar ni Nida na. Ngam di na pa'y mo't kayat. Ibagbagak nga rod mo't day taken kwa na, Barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat ko kuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami mo't iti anak. Wan ko mga road. Ay na no siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak mo't kat nasingpot ka, Barok. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaang kat makikalay sa kan Nardo. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narigat agdadarasudos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpot mo't ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day chay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan na yung bagday tananang. Basta gayan ayat kami pailaang Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na.
Tama nga nugundawayan nak. Nalakaya ti mailawan. No kasta nga alanganin ka kenkwana, sinaamon apay lang amin nga inaklon mo, no saan kagayam asigurado iti reknam. Kajawutan ko nga ro ti pampanunutek. Anya, Bayak nga gayan ayat kami iti mano abulan wano tawen. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kuana. Nabayagan nga gayan ayat tanida. Anyangay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasayatay may kanardo. Ako bayat nga min ti panaglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot na data tinaikari para iti tunggal may sanardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Ammom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok dayta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Idi damo laeng. Ngam idag baybayag napunas meten. Narigat met ano pilitok ti makiasawa iti jak met ayayatan. Anya, Iso asore ngam nasaysayat no agsinatan nardo. saan? Di na kumamot sinaan, pangaasim. Sorry talaga nardo. Diyak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayayatan? Iso asumapol kan iti sabali nga sawaem. Anya, ay di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaeng. Saan? Pudno amin nga ibagbagak nardo. Diyak mapilit ti bagik nga agayat kan ka. Promise. Anya. Ala, narigat mo't no pilitan ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga rod tamaawatan nak nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo, no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngay, no lapdan nakmat nga umay ditoy. Ni? Kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbrik nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? kasano nga rudan, makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dyan lalaki. Awan magayam taktakderan na sa una. Ket basol mo metlaeng gapu mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Api nga tadi mo timimayan dito'y balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigsigurado. Makitagad ka kitday, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak mananita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad mon? Ay, Kuanardo, sumrak ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Wala. Ala, agtugaw ka. Kwa, kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat agda na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat tanardo. Datamanan. Ay, ladingitak nida. Ngam nakamove on akon. Tay di break nak. Nagsapol akadagos iti kasukat mo. Iso ayaw awan ang tiriknakan ka. Napunasan. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikat addamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. Wenangam, imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida.
No nagtultuloy tayan ayat ta. Wan. Ang imbrek nakmat nga rudan. Isa amang tedkan. Tapno makisayan to lista am dito notebook ko. Alan, bayad nida. Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas a panunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po di din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. Alagagayam, di tan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastoy man ti kunani Kabsat Bonnie. Dirma ng biyanang. Sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti tsurak. Nakutungak kan medyo basitak. Kat ti matasawak no kasano ti kinakutong ko nakutkutong pay. Dimtang tay tiyempo akasla na umaak iti nakutong. Isa nagsapulak iti nalukmag anang isukatak kan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya, napanan na. Si Murutan ni si babae na. Anya. Ay, naglukumot na di atatangan. Tilara aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay, aywan, pagsubliya mi di balay. Sa dino aya ti balay ti babae na. Ije kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan, nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mabitla ang arap tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain ditaw. Tatang, anya ka din dahi tangar aramidin nyo. Laklakayan kayo. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak pagkawananak. Mawamot ang buka basul ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputakas laak takungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at kararamidin nyo? Saan agaputalakay kan baket kayon kanina ng agat laklakain nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glinipatan, pilaing. Agyaman ak Boni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon niya asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala, Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod, ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko Boni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga Boni. Sang kaawit ka magaya ba? Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong kan basbasitak ng musika. Naimbag man ta kinayatnak nga uray nakaluklok maga. Naitangara o di kinayat kukin ka. Tana umaakaw itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wani nga raw. Jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan naman ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tsabian niya. Wine. Jakman amaw.
Kay kayat kaw tinalok mag-ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakotong ababaw. Kaya rigan mo tinalok mag-ababaw. Anya, This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat ko nyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kano anya pa di ta amulmula. Wan tapno da pangibaw ingak iti imatang kuan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya unanang. Ken plano ko matagtarakan iti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wana nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kayat ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, datarak na kita. Wan, nalakalaeng. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaeng. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alangarod na nang. Ikan kayo iti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpayso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Aginanakay mo, sana puro trabaho. Wan, diyak baybay antibagay, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. agsagana ka buni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papanan bay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namnama kalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Ado sam, ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa, ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na, mangan kan. Tamadamdama laeng, dagasen na kan, jay kaana ka. Hoy, bune, agring kan, aldawan. Oy! Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga, lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak, nalakaak amabanog. Marigatan ak ngagtrabaho. Napyalakan ka at anakutong ka. Naparagsit ka ngaggarkaraw. Ala, aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nag-construction. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nag-construction. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kantani, ada kuko. Anyat kuko maya. Papaado akiti kwarta. Ay na, naadik kan iti dayta nga online sugal. Idiyaman dayta, Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakat agluton, tamabisin akon. Para kadatamo lang daytoy no mga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng agtumot lang no mga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawidak man pa'y ijibalay dagiti ang nakaw. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Tapay nga rod ang nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talula siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilukombo ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Nay, saan mo ta? No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha?
Di kagar-aramid buni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan na kon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat ka. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman la ti lalaki akasta. Nalaing agpambar. Masadutak ko nam kiti ah. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalem Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingput mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingput alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito balay. Agtalinaud ka dito'y. Isarak amin atawakan rin daw, Boni. Kastalat kalakanakan ka, ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ado tiyag damdamag iti lako ababoy kanyak. Ay katala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anya plano yung nga no malako amin ababoy yaw. Gumatangak manon iti taraknek Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, da kayo ti makaam mo. Dadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung gayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adumotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diya ka mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak lata malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit abakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umaynak alaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaun apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawan nak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sika ti kayat ko ang makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mag. Manipod din sukanak. Pinunas ka magtaniti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Lasing-singput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta dahito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagden nata. Agsinatan.
Kaya't kaon nga ilintag ti bidot kaw. Isa palubusan na kuman a pumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak, tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidem kanyak. Kita man to'y buok kaw. Naging pisan, gapu iti kapupungot mau. Ganabem Kunak ngamin ngagpakalbo ak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutakan ka, dorbab. Ay, di ladamo na singipot ka. Ngam di agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basikla ka malik kabilan nakadagaws. Ay kat lumaban ka, ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon a panangayat kanyak. Naupayaken kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayaten na? Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaayayat. Ore aw-awan. Nita! Ay, natatabok ka. Agyaman ka! Taputlat aramidakan ka! Numapunuanak, ligisan ka akas lakoto! Hello, tatang. Nakalagip kayo mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko asinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak edi ninanang mau. Ngam di nakmatpagan anaw. Di nakpampansinan. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito'y tatang. Ado nagtimula kan dingwan na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan da kanak ko. Umaydak iyaway. Pangasiyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang nonyat makunana tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na agpariskyaw. Ada ka kastan? Amangan no marigatan ija ni tatang nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kat lumaban na. Limal lalakyan nga awan baal na. Dakkelmot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na Apitan na tibunga taramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyanga kang kwana. Kano mariskyom. Pag naida mo ni Jabalayaw. Sana dito'y balay. Tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon na. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di? Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada nga min okasyon ni Jibalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sana. Di kan sumurot Beltrana. Saan da ka akasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan agsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa dino man nakayat ko apapanan. Ta saan ka nga asawa? Saan asika ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog kon ti amak nga agawid. Agsublin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang. Nagrawat pa'y.
nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta ka? Nasaya at lata, always fine, bunay. Sakit saan na fine iti sinong Raja Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Wen nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sure, itajakon kaya ti adda ka balay na. Ha? Nairuama ko ngagmay sa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel mo lat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jela sa nga pulo ayero share mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramit mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawang kan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo tiyag na dito balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawar iti apo ko yun no nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. Iso adin akon kaya at anak kao. Sana maramid ninanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita amada gajada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok nga ni je palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyaw. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigod da balay mikan ni Piling, tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray kasano ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maalukoy tirik na amakisinubyan kanyak. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnamaklat ta amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, tagayim mo, Bonnie. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.